Nina wikwatio kana watindane saa musiaisia na mwithukiisia wa Ûtongoinî TV na Ûtongoinî FM masani mavikama Îkûmbî siasa na indi tukwete weke otwambia twasele obanini indi twalika theni wa Îkûmbî twifulu au sa tongwi on theni mavikie na kwani va na kuninisi withitwe wetelete Îkûmbî muthenya muima yuni twalikavo tusisikana ni twovosa musa kwa muthenyani wa umundi matuku 10 mwei wa kenda mwaka wa 2023 twinenanisia maundu kauta na indi twinanisia mwaka umwe Ûtongoinî wa President Dr. Ruto na indi niki twinanisia mwaka umwe lilikana President Ruto vithiwe matuku 13 mwei wa kenda ala meovika wa katatu ukite chuma niki niwo wayeke thito cha uthukumi ta President wa nthi ino ya Kenya nitwisia maundu ala onthe methiwe maikitika Ûtongoinî usu wa President Ruto na twinene na Ûtongoinî naku wevu we musiaisia Ûyîetewa ni waku kana ikulio undabye we wasisia mwakani usu umwe weona Ûtongoinî wethetwe ata wasisia mwakani usu umwe weona Ûtongoinî wa President Ruto wilie ata ligana na Ûtongoinî we kuombeletwe ni maundu maingi ngalama ya mekalile yeyolo ngale kwa ya azimio nayo niende na kuikasa na kuetakana nonginya tukasisia nesa ula wasindie usakuanini muvitu ni kunikela kana kuthoima saba sia usakuani muvitu na indi oinge ni kwende nonenania katika wa serikali na ngale kwa azimio maundu kauta mende nonena ni wavo weta we mwenende wasisia mwakani usu umwe ni chao cha kotania mwakani usu umwe theni wa Ûtongoinî wa President Dr. Ruto ile itatu kenda imwe tano namba ya utumani mkuve batendevi theni wa mitandao yetu ya mikumukanile Twitter ni @Ûtongoinî TV KE @Erastus Kithuku na #tumia kuombea siasa Facebook Ûtongoinî TV Ûtongoinî FM na indi theni wa YouTube Ûtongoinî TV Stock FM official likaku kuonde namba ya simu yevokioni na saasi ya simu siavika ningonenga mwanya ukune simu nikendo seja nitwananenya tutambanye nginya muthia tulike kuombeni tuvaumale na musakwaneni karibu sana Ûtongoinî nondo wakuka mwana mithenya mutavika ku ende naona mwanya ni wavinguka ni mwoka yengi usethe twaende na kunena ni atwambi ovaya mheshimiwa kwe museisha wa kuona savale wambe kwa mutavya niwo na kwekano se mwanyo nitungenga imubea nondo akobingwa mwanyo wakuka twithiane vai kumbini na kwa musiaisia ulota mbese kana ola withita oletu nisitwa kunitwa Boniface musini wa Maeke ni MCA ula musakwe wa kuma ba Kalama idhaji ba samuno kuma ba masako tu Machakos County alafu ni mojawapo ya kana ni imwe ya ward ila nene na ile sibakube ndeni wa county ya Masako. Asante. Ni mubaya mno mheshimiwa, karibu sana. Muinde. Karibu. Ni asante Erastus na mashambiki. Yasia kwa masito ni tawa Mumo wa Muinde. Yasia bani musi kutono wake mani. Ane kalava akatini la nde kwenge ya mea galino kaneno. Eni ongama akati. Erastus tuyo unde Kenya ngonde teto imweni wete undu wa wanikidikula kuende ni asia ni dhani champion wa social protection na ningwatie tuteto nguo tuteto kwa nikidikula kwa mbeza siasa kwikundwa ndume wa temai ya ngime ya ndikithia ingi angima kwa kwende kwa ndweli kila cha woni kana social protection kana mbeza siasa yunengano sinengane kwa mundu gondola na miaka miongo mwanza kwambata uketha kivandi cha kiandikitwe mwaka wa 1953 kusioka 19 ando asini ume kuandikithwa na paiku sisi kana wina ndumena besa kana wina ndumena chau kila kivu ni ndukethiwe na pension so kwa mundu ondoro tena pension ni wo kuandikithwa ko pio kunungu ya ndume maandi ingi me wakati maandi kwa lama miaka 8 criteria ya mbesa siasa ni miaka 7 kwa mbata bora ndio na pension ingipanda. Asante. Uchu nicho kiende ukeliwa na kukanga nika kukengwa. Alright. Ni miaka 7 kwa mbata. Ukela ndio na miaka 7 dukai.
Asante. Mundu mashindiosa. Kaune kabata. Ni asante. Ni muvya muno Dr. Muinde. Tuyambisia kuombeethia eka wete kaunondo ni kindu kiende na indi no chabata. Bai kumini tunene cia maundu maingi ma kuoteria we mwene ndi. Mheshimiwa karibu sana. Na kwa masitoni taanda nilikitonga Maanzo. Kwitu nukuwaye kanga kambuni. Kula kutawaye kendo na nenge ni muvya muno kwa mashambiki. Matuko ala twithitu na mo umuthiri na shambiki wa Barcelona. Wana Cosmas Ndambuki. Na ni pole muno kwa kenu na atiwa ni the. Pole sana. Na indi kine kuyunda namba uchoka Barcelona. Na nundu vinaimano ni saa utembea na nobe vinanaye ndio Barcelona. Yuni ni manie mukamba kala kunga mamanda na ndicho kana ni pole muno kwa MCA wa Kalama na ndoma Kalama nundu wa utuwa nulo wa MCA wa miaka mingi na kansala Nyanzi na tena iku tena MCA na ndo ingi muno na nama kana Nyanzi ni wa yando na so we ando ingi muno ila wa munyibe na ingela kanyonzo ya kuona nyandaya ila unathumwaga. Asante. Na indi ni muvya muno Ûtongoinî wona ndimo vikie onde na indi pole kwa sia ukia kisio kwa mheshimiwa wa Kalama nondo wa kwa sia former MCA na indi pole kwa shabiki munene we kumbia siasa mundu Cosmas Ndambuki kumangala kwa sia Spain Barcelona Ûyîetewa mwala county ni ya Masako na indi otondo seneta wa sia umundi tuyona kiwa vandu tuikethania nondo wa maundu wa meoko ni ti muvya muno ti karibu nikenda tutambanie nginya muthia wa Îkûmbî na imwe kwa imwe nenda tuambie tutekwananga masa mheshimiwa Maeke katuambie naku na tutona mbolika ndene wa mwaka nomwe wa President William Ruto watondo ni nawe eta uonena nyawitu muthenyane wa umundi be makudu ni thiwe ndikomana namo na nazia umundi nibo tukwambia okwo kube ni kindu cha betie indi akamba ninoni maikulie kulie sumono na yu nondo mwebano ni mumbetikelia okwo kube mheshimiwa Maeke wa Siasa mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo amusio kama Ûtongoinî wikutumi vaile mbeta netu okamba Kenya nzima na mbi yonde ti Kenya yeyoka nimethitwe makwatene muno na mheshimiwa Raila Odinga kwa ivinda yasa kwa icode twokanasa twokazimio na bado meyo yemwe ni kumaanisha nandu methitwe nona na waba kubi muno waki ûteti na yu usakwanini mubetu na mheshimiwa Maanzo no yekala akatio ko ingeti no ke uazia keka tuyeko nona tuitha tuinena maundu ala tunena oyu katika maundu asu nona mheshimiwa Maanzo kotha kukalia ni ngewasia mheshimiwa Kalonzo kutuika no kwikitwa interview ba yani kenda ba Maanzo number 2 mheshimiwa Maeke watito sisia uiona kitumi ni chao chao nondo ine kule muno kwanda yo kwa metuke ekana sie ona kwa wasiangali kwenu engi nusikungama kusakwa mundu la we running mate waku yithaye masabu maingi na yithaye we mwingi muno ona watata kusisi ona kwa magavana nondo no wese mundu we ta running mate waku ni mundu ukitosa kwa o appointee na ni mundu ukatembea nake na watata kusisia siasa sitha sie mibangile na si kwendo o kwete sindu bamwe ni woni ona saidi eno enge ya Kenya Kwanza UDM na thina mwingi muno gina mekala wethi anoto evinda ila ugapo bunda sakwa uthia kwa ina tension mbingi apo ya mwenda kidiki byangi menda gashagwa and by the end of the day basi umelo nondo wa sababu fulani nise dini wazimio watata kusisia undu Kenya Kwanza nolikana before Kenya Kwanza andu wao ndeno timu imwe na yatilikana ila yayo kwa Kenya oka na oka la yatilikile wethi apo ya mwe mathi kuja matio o balance to side imwe na Dr. Stephen yoko nake na oka ethi ongali yendete kana ngali yaumie wethi ani ngali ni naumie nengali suwethi yae ngali yae mukusanyo muno na kati wa siasa andu imenda kusisia bala peo mata muno one nimesikana
Dr. Stephen Kalonzo a very solid following na imekite research makamanda kana deputy president kana deputy president painzia ya itomeka ku mumia hofu kana kukokekana na swing vote ye okamba ya litona kwetu no Dr. Stephen ajela menda ko mwete kitumikila mamwitie baya makamwikithie interview ya yonzi yemwe ya kwenda omutila back in their mind nimese kana Kalonzo ekuo na ate ekuo ukamba solid yekuo nundu no when determinant wa kula sio kamba kwa unemese yu twalika baya nake twamwikithie mutiani twamunenge 98 na twinengonge 99 no ubetite lakini ati wakamwe lakini bado tuona kula sio no masabu oma kisiasa na mama kuna wau lakini namo nino ni Maeke naye yuri mbodo wokete yunondo sindu isi ondesi yuko ila kila kiende azimio nemethero maiteta byuma yase nemo yewe na ine ndado sioke kwitina ikena twa mbosisi ne wetha masabu mapetesi bau ibindane esiwesa ithia undu matreat mheshimiwa Kalonzo niwo mausungi omo kama kwatikana mheshimiwa Maanzo tuka kwaku yulo wakeu niwo kiwa tuka ngewa ya deep state andu maya muno ngewa ya deep state chau kecha deep state cheyo really kana na yeyo kuomotane mayeta isingai na keucha mheshimiwa Kalonzo kukonwa ndeni wa kikota keu atambanisi na mheshimiwa Raila nuko na kiyesa kwesi okelela ingi na kiyesa kwete ukuno ndeni wangale kwezu ya azimio kethi wanekitonya kwiki kaingi binda yogete siasa ne bai kindu kitekeka na siasa si angala mukano mingi muno na ni benduka hoyu na ikasioka ikasoba na ikasioka ikathuka ndatika ya mwiso nitwete mheshimiwa Kalonzo na kathinda fiu na abika bandu enyivya na athinda fiu na nenda kwasia kwitwa kwake kwa interview kutumike magina pema kosa maingi azimio yekie maasia kivila nemo mayandu aingi na mbemwe maasia wetangula munenge kula ngili maanele ya 50 maasia musale ya munenge kula ngili yana isi maana 350 kingi maasia kingi munenge kula ngili 50 kana ngili yana isi kula ngili maana 5 tayari maasia waka songo adha kwa muno nandu muno DM naende kweke ya Kalonzo namba 3 azimio ya kisiasa kula wambe milioni umwe mana yoka iwe thea ni chakula kana kila kita deep state nenda kwa serikali wa Uhuru wa Kenyatta wa Ruto kuma 2013 kwa Ruto no wezi deep state nesa ona kwi andu ange manena na ye bangi tene time yambe kiandu ana nandu make ni mane kala cabinet na mthathomo twaendete thisianza na minister Chelugoi au ma cabinet na twako mane airport na ako ni wasimo ni Ruto ambe ono munene wako na nurabia simwezi ana ni wayo ke kala njini ginanda ga ya uluka gine zaye wawoza zimo ngaro walugelia ndeke ana neta udila ginanda ga za kwatu injini za ala ginanda ga za kwatu na yuluka agenda kulazimika kusima simu akwenda umunengo bo undukuilie nondo mapangile chezindu na ni waziri huyo ya Ruto no deep state na wa Ruto mwene bae wewe kwa binda yasa ndiye kwatete kusinda kwatete endo nakula mbinge nazo vya opposition mulumu esinde vinda ingi lakini najua akuyu na Mumo kawethe amena kimena kingi kula kwira ila Odinga na Uhuru wa Kenyatta kwa umomba na kuzujaye kenene najua kuya ringathi ya agenda kwenda kula hizi wendo chako nitwe ugo kuya ino ba Central Province chavetoka wenda note kwenda nundu bayaye badika agent wazimio ona wayumbe ala main ground na MC ala maungamete na azimio Central Kenya mesie tekilwa saina na nizukula ziambeo kono saa 10 ile pala sanduku yuko la kuyika kulumana kulumana na kirenyanga ya 37% kula ibingiwe sio kuni wakula kuyutuka cha yukia 47% kinga za ile wewe na wewe nundu maana maanje kweja kula sia presidential ne na muima ndenima alright
yuko ndo ube makosa maingi metiwe mekwa lakini kindu kilake ta deep state teleza obitu ya Ruto yu tinyo ndo chao thauka Ruto na deep state chama mundu wanda sumbike tendo na deep state lakini ndo ibaluka gwa ndo ona ya Trump ni abalukile na nuko na ya Uhuru wa Kenyatta ni abalukile andu ni mao ba o me deep state tondo yu sai wetekela nole andu ni mano ye mejo andu meazia tesi yoka ingi kimani na mwandani kibela kiende kwa mumbaluya kana ki kwa mukamba na imba ni ziyumba ni die na bena ka mwingi muno ba auda nuko mutwa meto mabunje twama uikwenda katwa matwa village watangula ke wabunje jama wezile watangula na mbuguzu zake makavunja Ford Kenya aka muzale wezile onabala ni ngosti wa kasai akwenda mande wondo nutwika mundu muthukomi uyalale maenda wendo wakatiba wezile muzale wanabunje jama ke kala au meamba tu ushoka kalikwengi lakini nenge teetene nakalata timbado ila wona Raila nakalonzo Maeke si wona mundu usanizia asuna ndo mekwazia tezioka inge misili asuna ndo mekwazia tezioka lakini la kwa umeto moza kanu mina nakai la moza umeto ando misili kumala pando yupa imutongo yote ya wanandu make onde mthoko ne batambete yana yuya wegwa wa mambete yoke ta twilandi yuna ga moza pando male ama imu atisio inji butinati yenyama ututwaite pawe meibo momba ne ba utomweto ya mena yamba ne family sio gite sio mbu sio zindu sio onde ndi atha mukana na ya mamelia nasio mbete ila tena sio ba ukamba ndene kwa ndene kweza kwa mukana imelwe nakalonzo itwa andukana bas aya ne gwate ne mwagwate ne kitwambe aba uyu ne kinatongete na ne kenda toke imoto ambatete ko kilunguru kita kwambata yu tukwa Muinde ni asia nani ndi weto ba kikundi cha kana ngwatanio ya Azimio nimekie makosa maingi asa katika masabu maundu mekie ni asia wasisia ngwatanio cio ya ni matatie kuete andu alane ne kila bandu na bebi ndana isie kana weakness imwe ya Azimio ni andu aonde nundu andu aonde maina pata wa power na ondu mekie masabu mona pengine ondu ma estimate ita ni mona hata me ondu Seneta kueta ni mona hata mena deep state lakini ni asia analysis ondia inzeo nundu lo kuna siasa na ndola ateti on the messy kindu kila kinene with ana choni intelligence ona ka Seneta asia kiimani kuyai support nye nina ndie kiimani moi wa thanda tu kitodhala na ndie kuma ilobi na imbaka meru kwa ndini kundu kwita wakinjo lakini ukweli ne kana mundu wandhi alama imaki imani asa andu mamuika na ibeti na UDA andu mamuika na ibeti na UDA andu alama ina Azimio katika kiimani mai atumia na se aingi ni support ya Azimio na ku siasa sio sia ikali siku siani kite atumia meoka na andu mamuika na ibeti kwa huko uone kana ina support ya dola mandi ground alama ndete bindo ya campaign ndu wa dhandarukiro dhala twa hivi na kula sikiovika kwa Kalonzo kui interview kindu chambe no cha mwanangi point wa mwene ta muteti nundu Kalonzo ni mundu wa nene biatu ka vice president airani mate wa Raila kuma 2017 yuko ka kwitwa ke give interview ni asia kwa ikubudhiwa na kubudhiwa na ngwatanio ya Azimio na ni kindu kimwe cha atumie masi akula kwitwa kamba andu ala monie kana Kalonzo ni wabudhiwa aingi pengine mayamu kama kayuko na kula nundu kuleo kuna kula no kuna kula asiata na utito ya mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022 ya indi yabe kula mbingi si akelile kwa sisi pattern ya 2013 kama mwaka wa 2013 ndio ama saku ngwatanio ya niba meta TNA na URP yes kama saku makwatito kula 2035 2017 mwaka kwata kula ya tuka Jubilee lakini wasisia 2017
kula 2022 kama kangile mangona ilikula si mingi 250,000 na kitui ni makunio na mabitukila 24%. Mundu kitui ya imongwele na muonza waliana mazago ya bikisi 19 na Makueni 2017 Dublindi yako atakula iwe sio na Musumbi Ruto Musumbi Kenyatta aiteta bote ndo mali ya utanapo, lakini wasizia kula cha 2022 kwa ndo ingi mamu support na mamu kuniye kula masago ya mekie ni asene mama costi ye muno kila kingi na itu wite element wa insiders kando la maindi ni ya kabini ya simio tamota yunguni tangunyi ni tuonete uwai kanchori uwai senior returning officer I mean uwai agent munene wa azimio ando asu chilame onena na simulation ndema nenete ni aseto ya iter kwase no wongo nundu mo maindi ni na ime kwasia kwi blanda ila sita on blanda bingi siekiwe ta you can chori no asia na ndola insiders ima asia ila tal insenda ya hiyo ya utrakula sio ndia ede kulo nemwe kuma mashinani kwa system sio kesi ya fail pio okulando kumelani na nini simundu mo wa ICT center hospital center na nina uhakikisho kana ni wandabisi kana ba yao kakulo nemwe engine mo nundu aivo either mitinisu ambie maeti we list yo ya mwiso saa 10 kula yikuno kwacha kwa engine mo ila we kanchori ya asia pa yundu wesi engine no nundu andola maima vetiwe na lama ma trainiwe list sio kio bindo saa 10 kuwethe andu ao na maithi ituoni mai accredited na kauni tu kwaze kwa mistake siekiwe campaign ya Azimio ni like kwa kizunguto sia symbolic kwa uno wenda itikila kana Azimio no mayebetesie na koteta kuumi oteta oyu maende na kueta kana ne kwe audit nomo metho nginde ni wayi meso uwoni kana Azimio kibla keja icho kisiba kibla keja icho ni like we are yours to lose kwa kizungu kwa kibla keja cha Raila na timu yake lakini malecha okay wasisio na seamless ya campaign wasisio campaign ya Kenya kwanza otuineno laguo pai coordination ona kauli tu tona kwa ya kind of dictatorship ukethia Ruto ndete kila wasiongi lakini campaign yo ya clear paethi wangu sanisio paethi wa kina ni tuona eto ila kidiki waaminie kwa watiwa kupika vice president na Mosa Rikiji na popular ndo na tu wasiana ndisila ya okieni kana ona nduma Mount Kenya tongo yala ngi mama Mount Kenya maya mwenda masi yake ndiki niwe moderate kwa masi ya Rikiji na la state ya vice president lakini kuma Ruto amina kwa asia uone wao kwa deputy wakwa makwatana na ma support na basongo kwa Azimio ni atindi ngusa ndisio pengine ya asia binda nyingi ya asia opportunities ya inena ni movia mheshimiwa Maeke tuwezonga na mbeti na wakwa bitho kwa President William Ruto ni tunekalile mikauta kwa asia wa maandamano matwa iwa mambe matwa iwa wabika bandu mamba ungamwa twathi onenania wambe wathi na wapu nangoka twasi wakainge maandamanone kwanza maina kikungu muno itwa manene iyo vande no yakumbia siasa ebinde bitu maandamano azu maete wanangiko andu ingi makwa itu nena ukamba tutaona kindu cha muthembo zetu onie nituonete ukamba tuthikite andu nondu wa maandamano andu ingi ni maitie mali one manaise mali nondu wa maandamano aya mana atu ni ngaliko ya Azimio mheshimiwa from where you sit nuko na maandamano azu manezi kutevya chochote kwanza yoyote kwanza mweka nengi usi paiki nduki kikaki tena reason and cause paba ya nduma complainia kuhusu kindu fulani na one no twase maandamano ni maitie wanangi but no twese nesa byo no through maandamano mana atone ye down maundu maingi Kenya nundu itina watu wa serikali kana andu ma Kenya kwanza maamina kwekala kibila
ni chekaliilwe na wethe chambe yo nene wa wethe azu ona vala twe nikiende na unene wa muno ukethia andu ime unene ukethia nime upita mipaka ila twasia mipaka ya ki position ilaku ukethia mundu wikathie muno yes tole anwe musumbe tole anwe deputy president tole anwe ukwete serikali no kwete ovyo lakini ndutongoe siandu lakini maandamano ni manokie meki andu break whether you andu ime realize okay no with the world utongoe sie lakini ndu itha we na andu ungovernable andu matatongoewa na yaete no nase ni yetie or another direction na musisi onge wa siasa. Okay, kuma andamano masi direction inge ya siasa. Ni maiti direction isi ya siasa kana no usinde kebela. Na wami no sindo kebela. Ndo ithi andu gavani andu. Okay. Ito no nie on the inge. Ondo ala mekekie no nie president Ûmwe. Unesi ambe okulia andu make meba kwikiwata atiwe weka. Akulia world make noise. Whether ya siasa ala mekumu nenda mukonekelele. You whether no tuona okay no with the way musumbe lakini ndwethi ya indo bikana ndwethi ya maundu meko na still now on the other side maandamano masonga yuta Maakele o adomazi mio mama na mo meo na limits ya maandamano nundu babikie bandu ethi ya mayuma lokona mo wethi ya na moima kwa tiokia mabeno asungi wethi ya ni mabeno asungi na mundu wekala nomba na kwanza kwesia ukathina wethi ya alama na teta onde ni mana binyiwa mabindia alama na nena wethia kwacha kwa muko kethia asikali makosa launde iye ukakuwa ukabithwa tababu wino abithwa methena tiese abithitu ni serikali kana no webithite mundu no ebithe lakini wethia andu ema semba nimwe wethia ema kwatwa ewe asie gume ndo togita kwa so babithwa na yue mabindisie kwanza kuma mothe no subabu wino ndanena ekala bindite pyo nange omako kwito makethia mundu no kubindia no kukienena zitwamboma na twamboma na sindu ile serikali ndukabolele andu naku ndukabolele andu rethi sio they sio control. Okay. Asante niko tena wamina kiucha maandamano mheshimiwa Maanzo si you can draw sio they you can draw maandamano monako nie mwako na atewe ndo haki nago na uongozi na kwa niongozi waisi wakagi na kwela Raila okaze Kalonzo tosha na mezo kwa thelo otakinago maandamano ano mana atedisi hata begi no mana atedisi kana manoki othokwanya utongo wa president Ruto nenda kwasia ona balandia athiko maandamano mamugwa me katika katiba na maandamano mazimio manai mamugwa lakini manatha kwa wani polisi na manatha kwa wani polisi kumatene vyo musumbini wenda unena ni lakini wende ya munini wake ndekwenda na umadhaniwa ila bipartisan united mbunge nuna atumia andu make mamele lakini shungwa nundu niwe munene ati yakambia munini ya mozumbe na ungamana mozumbe na chaveta National Assembly lakini okie Senator kwetu wa Matinga Matangi wa Matingi yes na beba mashukuru ndo ange mayazia aya mundokita so na professor pia kwa mazia nyene tangi na kwa ni tinga kana ni ria na hiyo maibe ndo amazitwa kanini kega yuko maibe ndo amazitwa la magaidi bitu akibande eta ni yake ndo kilo ndo aitia kuda yuko huwa Matinga ne seneta wa Nyeri mwanzo niona atoe chama ni wa CDF wa Rigathi oka eta maseneta kama gonje na twewa na mwene yale de obaluka Senate ndo nze abeta National Assembly ya baluka Senate kwetuka ko ina talks na wewe yadi biti mono azia nondo katika umba nozu na wendie azia nondo keke mina Rigathi na yu elona unena nya yu unena nya we mina Rigathi ko beke wa biti mono beke wa biti na yula twandie mbunge Senate alama azia yeze ni monie yu mundu ambe anena wewe yani cheriot azia wende wa motion na ne wa support kwenda na talks pa uwe wedwa ndro hicho na yuna ake wakele we yani ni leader of minority mazayo andena na kwa kingi ambita wakaratu
na rata onyorosha wa matinga na mweaju thino ti ya mbai mwe na thino ti ya mundu mwe na thino ti ya region imwe na Kenya they are free kondo mekwenda na talks ithi ni cia usio wa nthi onthe na kila mundu ende nthi ya Kenya usio nundu te inthingi ini onthe itu yu bwana zira na kuniu were ya mwakini wa bwana nundu ni wona cherioti na musapoti azimioti na musapoti Maanzo ni wa mukima nthi onthe ni cia yesie na mwandu mangokela bana ngokela ndatika mwizo wako ni yeri ngathi kule wega andu angi mako ni talks cia buruvi wa mheshimiwa Kalonzo na Chungwa mambi cia talks okay yu ale to mandakana barile enda ya muno kula kwe Kalonzo na Chungwa enda ya muno kula kwe Kalonzo pe ilanda ya na yu mheshimiwa Kalonzo aungamie sindui gwadurungi to mwana na toilet mheshimiwa Kalonzo ni wewe na national stature ni wano kuona kana statesman wanathaika balukanu tunona matavizio kuna meai ino mbimbi yai enda ni mwenda wabendwa katiba mwete ayu serikali yete obisi wa ubinzani ino Ruto kweta imanthe yake vela nuno wezi nukutonda uthuka kabaluka ukweti mutumanu wezi siasa niye maanga nanga ya kalea ukayethe ya ubinzani ukayethe ya uona ka obisi usio kwazi ya obisi mkubwa Raila akae huko tumpe barabara tarubeta ongea Pai bandu mundu wa siasa kana upinzani utanene no upinzani ni musio kwa nthundu ndete upinzani inyo thamwe ndamwe machama ke kumandamano ani manaeti yekini maandamano mana makale muno maandamano la mai mwiso mona kie mulolongo na mona ka emali na mona ka wote pauni bazala kale ya manije kindu nikithukie na makao akwato na makao ala tibia ni asikali miongwena 40 yani kabwa na ngali 10 na kindu cia yani ndola meta wa mindo meta ndola mazemba na cia ndumata koma na la mabikia kwa makao nozi mama cia cio sibona ngetha nducimete cimukano balosi beia wenda wene wewe ni mundu wibitha Kenya ila wewe ni mabika fly squad bandu ba kaati yani na inyei yate makaona kama kaunda ati ndagwena ndege ndo abangiki andu mai mathati ya kuya maiva no miunda andu makimana mama mathanda mundu baniye mwira ditethia na mulolongo thina wa yunge ona ndwaima yu hila makao akwatiwa na kwana thi umumya mukwo angu ni azimu zako mina ile kwanza na ako ni Kalonzo na ako ni Raila maithi mubichala na ako ni Wetangula rata ya mutete yanga wene papyo pa ini sote ni la inengane to ni makawa mina na ngejo Wetangula angu ni azimu ambia tuwe lawyer makao uzembe kotini ukoze mbondi yaitwa anticipatory kutana tuka na yuna ake Wetangula etia makao aze nyene numbe na wumba na mina numbe ya parliament mundu laize myako mbunge ni makao nambe unenga makao masana na masana maidala na kwa nini ndiye kotini no zaoda azikale maenda umweke ya mbingu na milela bame sana mothe masarenda na yumethe ya kindu kindi kivyu kila mundu wethe ana ila kindu kiweta wa Maeke wethe andu mabeni we security mundu ekwatwa kabini wokethe ya weweka uziyo bini wa weweka na serikali no kuwa tuwa ndo bika au kethe ya wa mugokwe na ndabya Kenya ingiju pesi ndo ba mwete akanya maitie meokita corruption kithamwiso andu emeyumite maumie okuzi kotini namba nokwa akanya emeyumite makazi tebi ne wainge teto uzumbe kawane regionile okay ona ndo alange no asante no aelezea na andu alangi onthe ni andu na niguo andu onthe ni andu mundu wi muinde twibau maandamano ni tunakunie nundu twinene utongoi wa mheshimiwa Ruto mwakani ucio umwe maandamano ni mana take part thini wa mwaka ucio otondo na elezea maundu ala manekikie weona maandamano azu pe kindu manacia ithisi kana be utethio wonde withona umiepo ni asia tuichoko itina banini na ni wetete muno kuma ila mheshimiwa Ruto alikile kibelani na Kenya Kwanza wasisio kula sia mina kukunwa na minesu yambe mamina ukuna kulo ni kwa bikie bandu wethi andu itamete kila kana kula ini kulena twende nape lakini maasi opportunity ila to akizunguto asia opportunity maasi ya mwanya wa kuonia andu kana menela twita goodwill kana nimekwendea ene ndi makawaito seo kwa ni mokie mambisia kwika siendu pengine ito utethia mwene nthi
na kindu kimwe twisika na kila twene ona kubikono munthi mena kunena kwingi kutemeko na mayae ka ukambi kuba ngini wethi abandu molo kana ni mozie kibila na mambe cia campaign maende ona campaign na maende ana kunena muno matekwika matena action na pengine hizo si ambizo trigger sindu isi ya maandamano maandamano mena hizo nilatu za kwa kizungu obyo moi ngaliko siele pengine no masukumia ndo mama masimio pengine kada wa wasimio na waisio biashara siaku ange maumia ni asia ndo atuma idha mai support maandamano ona kau nume kwa sia imati oseo kuwa ndo lama hizi sindu sio pengine nimikwitho maumisie ona alama support ya simio kethia nimekubika bandu makasia ona kau twayo kaliko ya simio lakini kwa ndo nanze vendete tuyo support maandamano lakini wazinga liko yange ya Kenya kwanza pai kwikathi ya kwingi na kwikuna kithui na kwasia ni twasindie kibila molwa kana wa mina kutwika musumbi asa muno ila watwika executive executive mundlawo kunie kula no ta kunia kula onde matwika ndo mako na ila kwika maendeleo na development ndo ile takwitha uisisia wa ndani na wa muongo yes kwa uni yabikie bandu ila mambizi kwa cia orders na asa yuma kwa deputy president ila mambizi kwa cia orders pia ndo ingi maisi kwa Ûyîetewa ma muongo angi mkwete kuituka mandani na ile serikali ona supporters ingi ma Kenya kwanza wewe ona mwema kwa na yu pengine serikali ndiko thukumondo mekwenda kwa hizo ni latu itanda bwent sword kwa uni ubimwe galiko siali okay lakini tu isi balatui nundu yu maandamano sio manasi kunena nyakula kuivo na wasia njendela sikiito umesani pesi ndu wite utethia mwene nthi kwa woni wakwa the wape maandamano pe njenda ita kwithiwa inena niwa ni sindu leo kwa mwene nthi na sindu leo utethia nthino lakini wasia anjendela nenebu ino ya office wa opposition na nene tebangasia no seo tukethiwa na office wa opposition na tukethiwa na structures zio seo opposition nundu twaekea serikali mwanya tutoma nenga mundu kuma push pengine ni kuturongoesia na inu thino ndilaita wa patriotic leadership yangu kule buta namba kuendea buko opposition no nginya be the obisi nikaenda opposition yethukume kikatiba o yubi obisi ni asia ni mameta minority yes minority ni we leader of opposition nundu wazia katiba neto ndo obisi wake no obisi yes ni azito wazia katiba kaitu ando ingi mayale wakana katiba kaitu ka copy muno America kwa umutu witu wa serikali wa muno wa America na America ando la mekibila ila leader of minority ni wewe with mutongo wa bizana kwa katiba kaitu kaina vacuum la yibono ndo ando measia kuki ailone nani waku kiuni ja ilone nani wajo ki katiba yu pai vacuum na kimia vacuum yi andone ni ati vinara isia sia kuita kibila ela metwa vingongo kuma ni natu ina moni mathena ma Raila vingongo na alangirita yuko kuokamba tikalonzo ndenza yu vingongo yi ni susi na thina kimiao kimiao vacuum lakini yu trap la ukie nundu na mo ela William Ruto woni opportunity no ni wavangi umetumia nai nundu yu avangi no ku create obisi wa prime cabinet secretary kwa uyu unena nyo usiokie ibela oila we wale ya BBI uyu kila kiende tisindu sia mwene nthi makwete unena ni sia undu mekuana ibela kuke jangala ma mekale kikita kwekiwobo kauni ni kakala teke kitwo nigenda kaete support ya mwene nthi lakini ugo unena ni ondu esu makendo wazisa mission laito iwobuye yo imwele na tubua katano ni ambunge maendie mazi account sia ni wongelo account 11 yes account ilo sia wazi account ila mekwa sia ni sio onde meenda u create account sia let it tribe kana by nikenda mundu ese obise kibila kwa huwa mbunge au na maendie kwa sia account na yanyu account na yanyu account na yanyu
menda create tribal villages nikenda moka ikwata kibila changa bana maiko sisi watu ita sustainability ya county wazi ya county bingi twe nasio ni county ita yonga measio nondo county bingi kubiko no monde ita kwa tete mbesi lesi ya kuma national government ona county suyi ba misana ko ekulo ni lo mwende na subdivide county muisa divide tu ikechao nondo ndorana kwithi wana county na constituency kuno ndorana utila county katika constituency kwa uni takusukuma county mwezi ambisho tuka constituency usani wa kibila cha MP na ngaba na kiadha kicha county nisu okay kwa uchindele kilebu ya njendelele kilebu nene yu tia mwenende na ndo makweto ese ofisi vila alright na ondo seneta waweta kiambize kuosa mkondo wa BBI na ni asia choza mkondo wa BBI either kotine kana mwenende nina itiba amala maingi mwenende latu inake timotondo na ngai timotondo ngai yabata na ndino na ngai ethai asante Maanzo wewe ndaingi watu yekana ngai yuzu ni kunenge ando Ûtongoi ama punish kwezera Ûtongoi nuzu bebi nda waneni kindu cha sinda tosi yake mheshimiwa Maeke nigenda ningasome SMS lakini si bibiliani actually tu ovuma ondo ni ama onenania nondo ni kindu kimwe kietie okinene muno na use izio bikapandu wesaithia yu isilekalini kwina maoneni tabale taile makuma ndini wa isilikali kwa thukisia mheshimiwa William Ruto undo kunena no kukwata mba onenania wethukisia ishungwa nondo Maanzo wetie ba asekana mheshimiwa ishungwa aungamie na president ndino wa maondo ama onenania na we etikila na ketha niwe kwatio yu mheshimiwa ishungwa ndona nondo wanena aba witina wanena na mungamo wa mubyo mono mena akina Ndindi Nyoro indi babikie bandu esaithia mheshimiwa Ndindi Nyoro na mheshimiwa Gachagua nimo mionene onenania uyupyu umundi kwa Meru mheshimiwa Gachagua no awetana sasa anzo asekana mama ina thina na onenania indi peke ndo kimwe kecha ku audit kula sia abitie kiuki betango bio na Ndindi Nyoro yazio na baipata wonenania uyu mailonena ni sema ndo ma weather elidino ni ukite ukigiru elonena ni sema mheshimiwa Maeke ikulu ni onenaniane ku pa nenu pa zongo baneneto na wazimio ngale kwengi umonde Maeke si ni maaze neza maaze kana unene sawa niwende ye inde mona with you ni matonya kwa sanzienge na rudi enge ando ingene mese ni maana watato sisi onenanio wasioko itina yes na ndio tunga basa tunaina mathiko mainyaka wayo na none wiye undu a deputy president unaneni sanzo ana baisikila mundu ona ese kwanza shares ila unakabe yandu nina bingi nola wetele ikakatwa ya 2027 kethabe mundu kwenda kata shares na nesa bywaze kwanza ona kimwetele baya kikalilwe ni chathelile story isi chathelile nyiki hicho niki yachakwa niki yakana Raila na Ruto ni manena nisi ulama Mombasa lakini manena nisi bai mundu waibo yes ni mese kila manena nisi lakini andu amena andu mo follow andu maazimio ma understand ya language ya support ya munene wo na kalaka na selea kana mukale otwegwa litosio kama andamano you know nginya ma manage andu mo na keba on the other hand Ruto ni wese kindu kimwe ni wese kula andu ma bake imani mayambe yawo baisa matakona kona na ni wese kuma Kenya lombwa twenda miaka 60 kana bibiti almost 60 yeah? 60 no once mwaka obetie mali ya kwitha na kiongozi wo ta presidential na next year maibetia next election maketha na presidential candidate na kati la kula ndokolo kula no ila maana ile inasinda niwo na kati la kula na ni wisikana no nginya abembelese andwa kwa umekala ndeni wa meeting ila sio akao matabia kindu tofauti akomana Raila na matabia kindu tofauti na hicho kitumi uona no tabeka ambide ni akaambienge no tubeka ambia ishungwa ekwasya maende nake ndokolo ni wana ninda weta kasya ulawolikana kwa ina thinasia na we kazi yangu ni kuprotect mzee kazi yangu ni kukitana na mzee Raila
Na wewe ni wa mention ya ndo asi yake na Ishungwa, akina Didi Nyoro na wale wengine. Kambi yetu, jueni venye mtafanya huyo mzee. Lakini wewe seju Ishungwa debo yu kambi yesu ya kufanya ule mzee kila kitu. Yuko deputy president we Tamundu. Na we mwingi muno. Ona nuko na ningitio noni iso TV ni aungama asiondo Raila wendie kwenda kwethinyeze kwekala kwa Asumbe ukethia ni sindu peti ni sindu sie kubikam so peti ukethia enda kuerodi Raila pio ona Raila anaunyu akamukoli anaunyu ata nundu ni wezi nake mwana usubu nyunyile yake ni unyake yethe lenza kuni vuya we nago ti wea sisi tunakuongopa usu ni mundu wa ukiwa nundu wa history ndakinya bantu baketha beba sio ona itu tala tu serikali ni tu mukia nundu tutheseke Mombasa manenie chao ni onene na watata kusisia na wethe kashagwa nake aikiochu onake atezekire cha neni Ruto kashagwa yu natona atezekira cha neni always kila neni na mazi megwene na mazi megwene kwethe na mugwo nicho kutumuona kwe mugwo lakini nundu nake Raila timo tumanu ni wese ndendo kuna mistake ilo na make last ya kuandisheki na abindia na alusi na adela nundu wona muthelu na mundu la determinant wosumbe na ibo ngwasia andu mokamba tunende ina wasio mo ni determinant pala tukakuna kula nibo musumbe ukatweka na nitwa ilo kuonesa yutukanena na wasio mwe takamba na tuinena na one voice na toyamba tabaya yutoleto ni chama ni wasisio ni wawaiba ni wasimio tukanena na wasio mwe nondo yu nidie kalaka ele tuke mutani kalaka kwebagwa kitumi ne chao yu watata kuisa menenele no ne menenele ando me odimana na tinzeo no kete to imina yu nituka buko akamba to mane maondwele atatu menenele no yo mbe tinzeo nondo ne menenele yekuputi mwenende lakini akyo mwenende no manio ke ti nesembe ngabebye lelo ambaye tela ndo kabebye one ndio bebya yu mwene ndemwe weshegwa ungama nondo yu watakusise chama Seneta whether nda analyze sindu ini siama nisia ibela not ibela si kumamba nondo yu aya ni moni kumbe ona prime minister position yetu inayo tita yawo ekatukwatele mwandabu no yu ona ma constituencies ona kaune yu yekoya kwitu to no newe tio thoku Kalama tu yanenge constituency sino sia muthembo sio the do the idio the yuba Kenya twinese kwete mutwe nundu ukona ki advantage kwako lakini tuikwekele economical implication nundu watata kusisia I county ni nyenga kulwa emundu yu mundu opinion yakwa nase to increase increase wards lakini nduka increase constituencies jambo ngeni pedha ando inge aingi byo matema aingi ona matesene ona maiza unena andu maana atatu na ingi na tuisioka ingi ba kwa ma MCA maolangwe na moma nomination nundu withia masako to nominated andu 20 mena 40 twa like wa 40 na twa nominate wa 20 ukethia half ya andu ma MCA ni nominate na hicho kitumuona ona musala witu utayana nundu mwe inge na mwe ndongilile na manele mwazi mwongelo musala mwongelo angilie 10 ndendwe the economy ya affect okay asante story for another day Mheshimiwa Maanzo tuibo kago yawa wetaigago haya tuibo mwanani wa onenania uyu na wazizi ono kunenwa azimio nimeonena nyaya lakini ngale kozi onde no si otesi omunde azimio nenewa mazi ona mwene Kalonzo mwene ne wanena anene akisime na Raila baje kana etha ba Kalonzo Asia ntimo court Asia Raila no ndabete nithibaya ni masisi metho nethia mayo mini business there's no need to waste time izine zonde twila watumia gashago yeko ya Meru anena ndo anena niwewe ni nawe ta wache kana ki cha ngewasi akula petai Kalonzo na Raila kwa Masia saba no ibingwa aya dindi nyoro yaze onena nyeho tuna nizengewa ya weather ele nino ni okete Mheshimiwa Maanzo onena niyo ne wa metesa niyo na kila jawe twa bana Mheshimiwa Maeke ni chaguo
Thila Raila wa poa ni agire ko poa ni Obasanjo nye na kulilia omwana inyano tekala ibe la itinene mbunge na mukulia ni jao gende yambe Raila ndiye nundu wanda ya Obasanjo na Obasanjo na gane wa kuletwe ni Mheshimiwa Ruto mete Raila na nundu wanda ya Obasanjo kuti Raila wa etete Obasanjo Obasanjo yokieko nundu wakelele la wewite Kenya na yuki cha mwiso cha Kithuku na kuando cha Kithuku muno bandu bambea ukwandu ona nthila ingine ciambea abwe kule makuli na musumbe ola we bono mbaka ambe kwa pege nduketekeseo endandu mage ukwa mana andu mage kwawa pe bandu bat indi ndende nesa andini kwa nange kamituke bona yambea kuwa wandu kwa ila mokie maima ko mana meo atatu mwize ndato ila cia neni webu ona gati ngathi kita ungesi ni chao cha neni we no ele to manda kana Ruto atwa ODM Ruto aetwe no Raila kwa andu masiasa monthe menda mesene ona wewe matizanitie kuya omabika abandu makakulia makamba osisi ai twendene saka twendene nai nitwaka kwasi andu kana tweonando na maandamano ama na imanathuka no matha nigwa maandamano ala mai Eldoret mai mathuku muno na serikali kekani yekie Eldoret undu zika Kisumu winononie kindu kithuku pyo lakini Eldoret ye maandamano ma Azimio yambe bebinala kwa andamana wa Azimio mbe Eldoret kwa andamaniwe lakini yue ni wetete ama na imandu ano yolo wa scholarship ni wetete ama na imandu unawethe yate yambiza mugutano ngitha mata kwa kwatwe na bado mangata kwa mukwate kwa andamanwa na kwa andamano wethe ya polisi ndi bakina nundu mukalenjini kompyuta yake kuna tofauti bono na yamba ila ingi ndo mweja tianga sio kona meza pale ta ukitwa kaongi na polisi ondeka bowe kathala eba kwi mundu ngo nthuku byo ni mukalenjini no zinu wata thauka ona agetoka saa cia kau kuma kitio manenge nda ya na mai na itumi nzeo na mai na itumi valid na mo wethe ona mabingita lelu maidonjwa maya kwa makuna zindu ciona ciathi na mara bono mali tenda mailiu ugaekoka kuna zindu cia kundu kalonzo wakunia zindu ba masaku na katona akiathi na bai mundu wawo yuko ndu wauge jan maandamano no nikina thesis ya muno na wethe ona nthi ingi no ciku ya Mheshimiwa Ruto asumbi ange no me umwe aba upepandu batesawa na African Union yatuma Obasanjo kuna ga Raila ndaye etwa ni Obasanjo akalea kui agwere program yake hapo ni haraka athi lakini kila jaya iwe ni jandu atatu silizu ziwe ni Obasanjo Raila Ruto na ngai ni weze ke jana ni we okay yuko ndo wau keudi kitelemetie uringathi nundo ringathi no gwegwai mbona ni natilwa undo Ruto watililwa ni uhuru nundo bandu babika ukethe ayu usumbe nomba kwa kana nangu bandu babika ukethe usumbe nomba ko soveando na kelelo jamu usumbe ali to soveando ombe ola mana munvie na kama tena njiba monde ni Maeke kwa ubambe ya ukwandu ne ba ona ndila ingini likela mwamba onengwa mwanya mwibange na nda mutu kwibanga muibangwa ni ndila ingi ni jo kwigwe yu musumbe wa Moscow utana yali wombaro South Africa nundu ba adene mandunia ni mamwetele tema muumuke mamutwa hegi wazi wa Russia yes. Lakini nangende kala Moscow Russia pesi ndunetele to muno wethe akwina wombano ndathi ekira utumandu nulilikana muzumbe wa Sudan yes al-Bashir atathi nuno ni weze ondoka nthi yake unokozwa nuzi wona wa umanthe territory paloi yuwe nthi ndindwa wetethia utethia yusi wa no majeshi makwe nyina ngikoina majeshi yuwe nthi ngi umuka wanando madunia na bana pekito makosa mathugu muno kuma ndena ugwekangia yuna kwa ni asiati yukeke unenwa tumi okwa sumbe ondo bibia ya umita kwa sumbe kwa umbado miala yevo ya Kenya yazia endani kuvendwa katiba kaileta kuvendwa ni enende koti ya naizi na unu ugo kwele na wake nukala Ruto utetekela kuyo lwa ndikita referendum kwa umaneze Ruto meiwa na Raila mebindu ya bambunge beboka kiki hito ndaka endani makabindwa maite prime minister no maenda kuna kwe mwenende akuna yesi kana no endani makongela ilio sio mbunge no maenda kuna kwe mwenende endani makongela cia MCA no maenda kuna kwe mwenende endani makongela county na ene zikitui muinge nenda county yayo lakini yule la kwatala wandu andu ingi makitui na yenuka ino mpaka wenuko katalelo kwenye makuweni te yandu nuka imuka utalo makuweni
Yuwa mainuka enda watalilwa Mombasa ungeatalilwa Simbailo ungeatalilwa Kilifi na kuwe mutiye mwingi kutaya mundu na nyinyo ndhe mwema mwingi na mwathi utalilwa kundu kungi ikaunti za kuma alright asante mheshimiwa Maanzo asiana Maeke twitwe noka yeye noka kutalwa na kuko kuna kula kulwa kana we noka andikithie mu na muno kutalwa talilwa kwenyu na yesu waandia katalilwa kwa yesu isiawa nyinya aendia katalilwa kwa Bethlehem kuwe noka katalilwa muti wa mwingi no katalilwa mwingi ndayo wake na kuwe kanduni no katalilwa kanduni uitalonya na kanduni ndia kala ilo asante Muinde wetalilwa ibeti wa rosisia onena niani uno otonde nawe pepe na mawasia na wethukize mheshimiwa Rigathi azewe ni truth for men anena kila jongo kila chao anena kila chao truth for men no kia anena lakini tuna mbovi kaputo toke ba kwa onena nyoyo no kuona mheshimiwa Rigathi ta wina buya tabe kindu ukona kitonya kwithiwa kiende osolwa na wesa ithia ni wate mwanza ni wate mheshimiwa Maanzo wasia Rigathi no to kuona no kukotemwa undu Ruto watemiwe bindani ya Kenyatta na Odinga ndini waonena nya uyu nukuona kuita kitona kuisa kumila ni asia twasia ona vanhu vasiuki mwaki na akalimoke unekona nzoka nokatona ndwikiaja na peo ila twasia itumi itona kutuma ethi wayo no na ayona pengine kanamba naye na niwani meko mutila lakini ni walite kumanya ni mutongoi kumela mako niwe kuna na malika mela ita executive na executive we mutongoi katika executive pesi ndo walite onena na pesi ndo utalite onene andu ni asio neni wake nuke oneno wakethia wina hivyo na kwanthi uyuma kwa nini wa muzungu undu rona kunene asindu imo ona sindu imwe ndeku bathukanya balo kuinene ndonio na eba eko ya nini kwa climate summit aine no sindu kethia sina ibu kwanthi ko no walite kwitha we ese kana ona ke Ruto ta musumbi peo sindu lo kuona kwitha no kwekulia kweli ni no sie mundula ola museo ko 2027 ko ni walite kumanya kana oyu ni president in waiting nundu kwake zaidi wa vacancy katika presidency kwa binda yeye katika tu angilile na mengoli na ingilile ya mengoli na Mwanza katika era kina protocol ya leadership yande ni we president in waiting kwa unda ndetha inena sindu si kwa nyandhi ali tete inena sindu si utongia ni yandhi now unena nyo uende pene la tuita suspicion bingi katika ila tuita team formation ile ya wetie binegi bana sebela ita wa storming in muko kanomini ikanamweza kuitikelana lakini season nino ya storming yonanya pengine nito na kwithiwa ye mushu muno kwa unenanya kiasi ya kwamba kana bakathle kwithiwa nonenania nundu suspicion ila sibone bingi na ninene kila kingi twetha tu na pengine ola mekala na mheshimiwa Raila ona mbaki na kwanza no mwaliza mwezi mwini negotiate now ni asetwa history mheshimiwa Ruto ndena history ya kwitha ndeto siake siyi waye uneni wake mala maingi unena aki lakini emini kena kwa kila mali kwitha maisisi ya muno kuwe ase wenda ke kandisheki iba the method kwisi mayekulia na commitment kana nukwati unena nyo muno saa ingi ni wona hata yula unene muno tala wanena tawanene bata wapika musumbi no wenda ongiti kumaku yote ukethe wendu kunena lakini kwingiti sia kukuma lakini kala yukumia mukisi kwa wenda waka matric na ni wete taba unena nyo wendo katwao tukanenge osa kwa nini wasisia mayaya ka ukambini mamaenda sina campaign wasisiona nyola ibona ngusindila sibo pengine no kwekala nduka kulia kweli Kenya kwanza me serious na talks pengine no kidha no critical nundu asitwa asiata twazilenda weka campaign
kampeni yake ya seamless na Ûtongoinî wa Ruto nda allow ya dissenting opinion kaindo mutuo wa kwithiwa ena undictator kwa hiyo na kuinenanua pengine no kitha no wotumanite munde tuisu kwa hiyo possibility ya kwitha no wotumanite na neza lama nazo miebuku ya ni ya Isaac Hassan na Nduale maize siasa si ya Kenya ni prostitution no malaya na bebinya kuza kumanya musimamo bebinya kuza kumanya musimamo wa ndwaya no kitho Raila ende na kumagwa nesi tuine no ukasi history ya Raila wonzu wake umwe munene ni kwitho ewa metoki kwitikila ila kwitho trust ni wa metoki akolo kana siasa sia Kenya ondu wo wikana siwandu no wo kwisaikani kwa ela trust ni ametoki wamela ku handshake akatemba po atanemba kwika masabu make nesa kwa hiyo ni weakness mwaka au chuo chuma munene wa mheshimiwa Raila na uenda akaumagwa okay ndina adhana lakini uenda akaumagwa tukabika 2027 na ukitho talks kweto mtu ikithiambisi kila kingi kwe lembeta jitu eni Ûyîetewa mheshimiwa Kalonzo ni waita kwithwa careful nundu kwa kizungu natu ita poison chalice no kitho to yasia bani we statement lakini okitha leki woka kanda edite kwa ni waita careful abadi bungu atakavyo wele le careful kwa ende careful nundu collapse ya toxicity tikakanda ni woka iko muyosu kwa huko no waende careful asante oye kalandi oye nene choka bai wa mbililo bena plan B no bena plan B alright naindi ni muvya muno musesia Ûtongoinî TV na mwithukesia Ûtongoinî FM nindi no akilungu che kumbia siasa nene sino wasia yesia o muno bakubesa yeima utosia yesi yunenda kuonenga mwana na kuniwe uyasiata kweseta ile itatu kenda imwe itano na ambayo tumani mukuveva tende vi and then wa mitandao yitu Facebook ni Ûtongoinî TV Ûtongoinî FM and then wa YouTube ni Ûtongoinî TV Stock FM official subscribe and then wa namba ya simu yiva ukioni kwaku ningonenga mwanya ukune simu twendeye na kilungu nenda kwambia kusoma mautumani na numa kusoma mautumani ni wongwithwa ndio sasimu niambia na ngaliko ya Facebook nako ni Ûtongoinî TV wa vikavo enda ushie na namba ya simu ni 0799870066 noti muonza kenda nyanya noti muonza kana nyanya muonza noti thandatu isinyo namba ya simu ya K7 noka kuna po na ningwethwa ndisoma ama utumani kana ambie na ngalekoni ya Facebook ngaleko ya Facebook utumani ni maingi mono niende na kwambata ni sisi alama ambe isenenge ola vikatene we wambia kusavi wanenge na hindi niona ba utumani tuyambia na mundu wetu wa Miriam Makeba mutua honorable Maanzo ni wese kutete ambaye ya mukamba asanda mwana witu Miriam Makeba edha ngalikosia Kenya Israel masaku Jackie Musu yasema Maanzo watutabisie nesa last year Feb tuelika azimio na tuivaluka nayo Ruto asindie ukweli na calculation ila watu tabisi okay Ruto alishinda Erastus ngosi Ûyîetewa Julius Joseph asia Maanzo ni wakenga navau bayimbai inge etonya kosa kivela cha Kenya eka ndawa sia rift andikete rift and central unless Kalonzo atengeneze na ainena atengeneze ndizo wazi atengeneze nini na ainena na tangomba undeto ila ngomo sia okumiandu okay Samson Musyoka Eastlands Musini munene wa Ilovi Kenya tuivamwe Îkûmbî ni asandi Kiyo Joseph asia nendeni wa Îkûmbî siasa ni mwatinda ata Ûtongoinî mukula mwatinda ata Maanzo ekawukengana ne mwasindi we tindi ou no tokwe yombanya 2027 no Kalonzo eke masabu nesa atuliche serikalini nake mundu ukitwa Geoffrey Ben Mr Maeke ausuya kokethia ya kokethia ngeli ya muthembo su kikunguki okay wendo kueleka we
tuke kwa mundu kwa zetu Steven Chengo isinya Kajiado ikumbia siasa ye sawa atavya Maanzo kwanza 2027 makasi ndo akioko kwacha Kalonzo twikiye ayibo muno ku the interview na mundu Tamadha Karua utena MCA Maanzo wesawa vya Margaret Philip Bernard Daniel Maanzo uko sawa kabisa Kalonzo 2027 is the next president Kalonzo tosha 2027 James Mutia Elias etumo ya Ûyîetewa na mawoni ma Kenya kama lengo na ke mundu watu Benson Wambua Îkûmbî umundi iumangala haya Vundi Steve Motemi Molei Githurai 45 mimi sioni haja ya office of the opposition leader juu Maanzo Ruto anawachezea akili mkubwa ni office of the prime cabinet secretary. Pili Maanzo kama Wiper hii vita iko Kitui mtafanyaje juu Muliungi hapana. Haya by the way kikione kenati the namuno yolo wa mheshimiwa Mwinge Central na governor wa county ya Kitui na women rep na bana ina kinene para mukwande toimwe tatamuga kisebene ando magijini mezi kila naweta Jonathan Mbuva Erastus keli hatongwe asumu no nye ava kwa ndini wa mwaka Ûmwe wa udhukomi wa serikali ndio na tawa kuendesha. In fact serikali yethetwe na too much promises without fulfilling them and too much politics yori kiji akaekana na campaigns ende na kanemi nukiliyotuma nyusu adhiwende. Okay, kidogo tu niangalie. Okay, yori gijia kaikana na campaigns ende na too much talking na ayiku ata DP on side of cost of living maundu maende onesa nondo yumo tutoke jino vikiwa ni 40 from around 180 to 100 na sukali kilo 180 from around 230 maandamano vu no manate the isimono uzwaze maandamano manate the isimono by the way Samuel Manase we don't need new counties for Kenyans to get development. The counties we currently have are more than enough. The greed for power is real. I'm surprised to see Kalonzo with all his intelligence supporting such an idea. But Kalonzo mundi nwanene akiwe kwa kisi ni wasiakana ona kutuya kikende ni wa talks and demand ke memorandum matwa inde no wanena nyoso kuoni kumaanisha kana no vena uwezekano no kenena niwe Benson Mutua wadhiba we mashini hiyo kila Benson Mutua uka ni uona kuona sisi Wakamba shida yetu ni wifu kwa sababu hakuna mkale alisapoti mtu mwingine isipokuwa Ruto lakini Ukambani dash ni ainge nyengaye ka ukukunia Kalonzo au maziazani kiwa werano zina za dash nondo ndero ndogo muno okay Veronica Ndenya na mwezi wa Maanzo nota waivasi tawe na akatheka muno Veronica azina wala mtazidi ya Maanzo ai pastor kuni mtoto wa pastor ba omundi mwaya kumbia siasa ida ye yathime Maeke ni Mutavania nezengi mayezeke Maanzo ai ithe ni pastor Muinde nye na Muinde tuyashirika haya the Manu pianist yasia ketheka imono sana panelist ka honorable Maanzo ka kotalwa nikakale muno nikakotolwa nikakale muno honorable Maanzo ndisi asa makawa yuke kombene na akatheka muno Maanzo yuke kombene ne nage na ndina hatiasa magendo kithogu kanende lana watia wa fulanya marangi ye wandia na mundu wa Barcelona na genu zini Mutavania no tuambi nawe Ruto alishinda kisawa Ezekiel mwe kuma modha ni kwa yake tuye aje Ruto asindie nesa Maanzo hata pia mabangeti ata 2027 usetwa Josephat Moevia naende mautumani ya 5 nikendani the YouTube na ngosa simu kanini mumbadesi simu isu theni wa namba yesu ya simu 0799870066 Kalonzo aelewe Raila ni political broker aike kutomewa na Jefferson Mbithi naende mundu ukitwa JJ Mutinda ngethese Maanzo muno
tuitikie tu vile kulienda na maisha isonge ni ova mulolongo na kindu wa mai ni feli ni kindu wake yu Maanzo waipa ya mwete ata Brian Mutinda na ende Elvis Peter ngedese Maanzo ne mundu wa kwa muno kwanza na mukoneye kura tene muno kwa u mwe ningwenda weya ema ndia ovando kadigrini onako hoseto Elvis Peter na ende Festus Joshua utumani wa mudhenga leko ya Facebook. And by the way, where is Mother Karua? Where is Mother Karua Maanzo? Okay, tuende na kusoma motomani ningaleko ya YouTube ni Ûtongoinî TV, Stock FM official ni movia muno kwa alama ende na kusese ngaleko ya YouTube ni si anduma diaspora mwitha kwa mite kwa muno na ende tuambie na monitor hadi San Ruto tano tena Kalonzo 2022 opposition leader 2022 uzawanyonge 2027 nakataka muno by the way ndizo munde niki no munde kwita matumani maingi mandu matani ndize mutani tuicha wende mutundu theye bethe nezo bana no ta mutundu theye ne mbua Ngave ningetha ugambe tugethi Unondo mabuyo tubemba kwa lakini ti kwande na andu ni mathiie nze kwikithiki ngi andu mathiie etutu ko maisha ni mambe metu yesu ya supermarket wewe ya bayi mundu nuwa magwa tyo the ya tho haya okay Alfred Masai I given enough latitude this government can do wonders economically kina Maanzo watulize ball onekwati asia given enough naende akambi na word I Miguna Maanzo why Kalonzo does not take her advices seriously from his advisors. You always advise him well but he does aspire his mind ends messing up. Why can't he go alone in ballot? Maanzo no kusaidha ikusungia Samuel kiteka Maanzo Kalonzo anaindi state house ata tuelesie okay ni tugete by the way ni uneni wetie kenene muno ba ukamba saidha ando ne maneni muno nengo toka onene yake ando nibo nikinene iwe muno atwika Kalonzo no anaindi state house kashagwa nawe tondo nawe tie okay tutoraita so Maanzo unakubali amukuibiwa kura so the mistake ilikuwa azimio hawakujipanga okay Tony Otat Maanzo is always contradicting himself mara tulibiwa mara ODM ndio walijinyima kura by pleasing Kalonzo third Sara Kalonzo yes ara mbirigile na mbogelo tumanyuzwa gwe Sara kwa wanywa ka ya nuke kwa mundu kwetwa Musomolo Explode Band band ina mwetha ashambigwe kumbi band yonthe asiati the nations ya Kenya nona sieta weni MPs nondo aingi mavitu kia siasa ndo ila si umatethia muno ende ti mwananchi ula utesi kana kuituka mwananchi ula utesi kana kuituka nuko kwata chawe ya yu kwenzia andu boss kwa emievu ukamba so ya kule atongo kwenzia andu boholo kwa emievu uzi bandizu ya na ukitui by the way kamba chiyo chake tui umwe kese osenga Steven Ngila tuivamo Maanzo Diana na kiasi yo Maanzo wona Raila ka support Kalonzo wenyu twamona na sunkuli yingi twamona ayasi rao tosha alea either na musimamo weneke na no mwese mose osundesa omusapoti osuye Diana na kejo saya musila no kitoza zimo by the way Erastus kedia atongo yasuna ukwia honorable Maanzo Maeke atete kutoka cha 2027 Kalonzo akethwa 11 ni mukwe kana navuya Ruto ndi kuona aitutethia mwanondo garama ya maisha yende na kwambata ni Josaya mutu niwa wende no there Gidi Bush Maanzo tell us where signature go andikero agine ya wolia ila sahihi kwa hendi hata haya siendi akaru Maanzo ina magolo maingi ati siendi akarua Jackson mutuko sasa sikura Seneta Kalonzo ambea kwetia kula kwembai la inge ende Nana mona kiziwa mundu haya wasongi wa tuamina nawe
Awe na utumani umwe ba utazome kai kana mboke losu. Kanini nienda simu yu nienda simu 5 nengele simu mundu isama mbenge njeisha wase ba wese ya mundu mesa wasawa Kalonzo ndesa uvuma nondo saasi onde tina wa Raila enda kivila ambi uthi ewe kata Ruto Justin ndonye ambi uthi ewe ka Hello Mutongoi. Hello. Nienena nao. Nienena na Jackson kuma Kitengela. Kitengela mwati ndata. Tati ndane sai. Karibu bae kombene. Ingeze si atongo yazu. Ngeze si atongo yazu. Ni magetheka. Magetheka. Nandikuya tutane wa munoto na Seneta Maanzo no chanjane sa. Aha. Nandikulia kulo ingi kila kitu akende ajunda maenda kwa president ye. Masi maende tunundwa maendio maandu moi. NMP. Ni joju matanewa bere joju mewa malati jigu matanewa ki. No songewa. Constituency. Kila kingi ti Maeke tuwaga MCA wa musipa chandili. Ndu mwa veka wakati sumbwa mnoke buchandili no tuzogetia ana mabalata tu. Aya no kozongea. Maanzo ngegwini nigigitie. Asanti. Kedha nyamuno Jackson katikosea Kitengela asanti. Aya toze simu ya Kele. Hello Mutongoi. Uzini wata wala mboli kamitini nenge wala bomela. Wako nazimo nena noike credit Hello Mutongoi. Hello Îkûmbî. Aya, ndiwo zito wasemba onake. Hello Mutongoi. Hello? Kanini ndikuwa mundu. Wako nazimo nena tafadhali ta Jackson yako nazimo anena nesa. Hello Mutongoi. Yeah. What is it? Yeah. You are not understanding. Can you make me understand? Aya, ninena na kanini. No kunenga zimo. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ninena nao. Nita Mary Mutani. Aha, Mutano. Mary Mutani. Mary Mutani kako yidukisia. Kuma ba. Kuma Thika karibu sana. Asante. Ngeze siasa na mona ya Maanzo, congratulations. Nundu wako support mbaya akamba. Na akamba hivyo ndetu kekala Maanzo. Niza toa kibila chosundi. Na kwa hivi pe kumanakana pai kalentini onemwe yane na Ruto. Lakini hivi akamba nipenda kunene ya Kalonzo. Tunene ya Kalonzo niki. Twailite hivyo nze kusisi ya Kalonzo tutenda kumana maendeo kana nde maendeo. Kupenda toke kibila chosundi. Kwa hivyo nze nenda kwa siya wakati nulu vitu wakosa kibila chosundi. Tutinda kwa iti ai Kalonzo ati ya Laila Kalonzo eka tuliso pita tweka bilomwe. Kwa hivyo gizeko kwa nanzaliwa ati unisia iteka na Kalonzo litosha. Ni wakati ni vitu yu wakosa kibila chosundi. Tutia kia Kalonzo ebia, Kalonzo ile, Kalonzo ile. Tuko tinda tuliumangana. Tuko tinda tuliumangana. Tume Kalonzo kibila. Asante. Na popu. Tusikana. Okay. Izuno yonzia ito notuma akamba kosa kibila. Ni muvea muno. Maanzo, congratulations. Na tuwati ya puti sepia Maanzo. Undu uendeze. Aya. Asante. Nimuvea. Asante. Unakuti kwa watu meanatika mbingi. Wesi yogelela muno sindu mbingi. Lakini no sawa nengi. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Nienena nao.
Hello. Ningukwigwa. Hello, ningukwigwa. Hello, endea. Inema gabaru kuma ilobi. Ndio kuya Ndabie. Hello. Ndabie. Ndio kuya ningukwigwa. Iya Maanzo kindu kimu Maanzo nigene kamusio muno. Kanini ndio mokwatia. Au anapotea. Pole sana kwa kayingi. Aisi umete lobi. Haya. Muzezi wazu lobi ni watu kuko na ingi. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao? Nena baloka. Baloka kuma ba? Kuma Makonge ni Thika. Makonge ni Thika. Karibu sana. Endea. Yeye nenda ya Maanzo Mutabie. Maambi sio campaign tene. Hata je Kalonzo maambi si campaign tene. Ule tu bwana 2027. Ndivye. Asante. Kalonzo maambi si campaign tene. Uzuenda kwa sio umeta Makonge ni Thika. Thika ikaunti ni ya Kiambu. Kiambu tu tha kamba ingi by the way. Abarono manze no ngewele kwe. Hello Mutongoi. Hello. Tuzimu yakana. Hello? Ni nena nao? Wewe namba broni wa msimi. Ûyîetewa we? Thika. Aha, Ûyîetewa wana karibu sana. Thika Makonge ni ku. Aha, karibu sana. Îkûmbî ende yata. Îkûmbî sawa biwe. Yete woni kana kolyo. Woni wa kwa Ûmwe wa Siasa Seneta Maanzo. Masa mtu nure Na nduma hapo anga tumavemba. Nigo tiwo ngondo Kamla nini ya mazangu mamutu. Na mwa yutu woni yekito. Kumashando ingi wone mandiye mundani. Ne kumbini. Kuto kutungia ngai mu bya ndo su. Mwali muno. Asante. Kuitwe Makueni kwa Maanzo. Na Maanzo mbinge muno paka kuko ekoyo. Haya, matabio kumedhukize Mutongo ye? Medhukize byo. Kuombea siasa. Asanda. Haya. Toza zimu ya moja kanini Hello Mutongo Kanini wenetele. Nenga simu ya moja. Hello Mutongo Hello. Hello. Ni nena nao? Jonathan. Eka kuyedhukize tafadhali. Hello. Hello. Ni nena nao? Jonathan. Jonathan Wa. Umitangala kwa iba? Jonathan. Eka kuyedhukize TV ni? Aya sawa. Wa edhukize TV ni kanini akagutila by the way. Ndatinde yao. Eka kuyedhukize TV ni kana twibone. Aya. Ozio ni wali kameteni. Hello Mutongo Hello. Ni nena nao? Na mtoli. Kuna baba Mwaka wangu mapoto baba Mwaka. Wika Kamega? Ni mshauri wa kiti. Ndipo ndo kwa Maanzo ati. Utabie? Ni mko jimo nini? Mbona no azemba? Umetaka Kamega by the way. Asante no zabo kainge. Kanini? Tuamba ungameja ba uwe. Aza mukoti munini we. Anowende kadambo ungameja. Asante ni muvyambo no kwala bantu mu otumani na inde tutambite umala. Tutambite obina nangale kwa ngawasia ma otumani kandi so ma otumani we bano. Abe jambiki monende muno we kumbia siasa. Atoma abazi moni yakwa. Na no sionga ngamotambwa. Eta wa mwene masinga. Majority leader wa county ya Makueni chalo Mumo. Asiati ina mukethia Ûtongoi. Ndeto isi honorable Seneta Maanzo ono nena nosio siakwa. Akwati vau niona vau DP wanena umundi ni wananga na maoneni no tonya kutolongania azimio tuyetele muno tunewe signal ni Dr. Steven Kalonzo Musyoka na Raila kiambe ukiambite mwaka umwe wa serikali ya Kenya kwanza na vaikendo mona ni ateo masinga tupu hii imeenda hii uzero amwenda masinga honorable bishop engineer
MCA Maeke ni wane na point zero. Basi tasema monte magu. Honorable Bishop, engineer MCA Maeke na kazi yokaingia kazi ati nikethanie. Kanini wakethwa ni mwene masinga na cameraman na kijana cameraman na inde demo bya muno mheshimiwa chalo Mumo da jambi ku yekombe by the way ai mai like belane kiu da asia yisi na inde timu bya muno yitu yekwenyu nondo wese thani mwasunge ya makulyo ni kwatenya twambie na kumaeke makulyo no makulyo kauta be mosese wa kule yulo akiao cha place fulani ngaloko ya kwaku twikwa kuyitwambie kwako ni mubya muno kwa I think Jackton ola wakuna kuma Kitengela nitwe kusisia maundu asu no weselelwa chandele Kiswahili ni tunanena nisie twamba utema na tina wa utema no twekeye maram dhurukera na kila kibo ni wese undu budget siuka isu siao tusita structures kuri ni se ula toka no tunena nyana ndo asu tusikana twekea structures ni se wasia no mabalata to lakini ni se kiao cha mabalata to kitomeka lakini wendao nanya no we amubudhu na ingine ngityo woni yeso tunayo okuto yosa mapata twinangaba na wabina wani wone yetie mwene na nini se thini wa ila twasia ADP ya mwako tuisia tuisi sindu isu na kwenyeta mundu ningu hakikisha nithinga sisi alright ketha no ndu to no kuniko wa mabalata tu ningu manondo ngwiko ma capacity ni mako uzi wa musongia ndizi kana wino ndonge wako kuchangia kila kingi oundu akuningi manena newe manenete mayasia maundu maithita ambaye kwibanga na ambaye no kwibanga jikila ndo na kwasia ni peke ndukita wa unit of purpose ili ile kwamba kuelea ili ala tu ta viongozi na tuyamba kuitana mkutano munene na nondo yu Maanzo aketana no wike nondo na oeji na experience ila wina ya kisiasa akamba utweta bandu tene ulando maneta na maendo kwa credit nikana withie no tamenda ona nyani mama kuite mbaye ituo ni tamikutano twenda na kuya koma na sindu bingi na by the end of the day nondo mundu endo take credit ta mundu you know ngina yutumie take credit ta mundu ta mundu na end after that you tukomane mugutano wandu twekete suti sieta wa mukamba ti suti ya waiba kana CCU kana ya UDA kana ya anything na end twamino komana ni twailonena nyatambai ndu kila mundu waetie tunena ni tweyombe twebange tweke na kila mundu wo mbe wa highlight kilo kamba no student wa politics ila si thako na watu to sisia wala meku ya kwe mundu benefit ya ila kamba utakwatene kwe ndo ma benefit ya metha meso sumbe no nyunge ya kamba muno lakini matete kila unit ya mu kamba na ndo asuna moyo ile kuisanya na mo na still na itu takamba tujeka masabu maitu na tujeta tote na ngo nyumu ndu saingi tu masia ngo muno yu kwa ando ta seneta ala metha ameo bakube na ndongo isitu ila tweta hao ta kingpin sio kamba nikanoke thia twine kala muno hiyo opposition ine nondo chama pe nine thikisio umone era cia kivela na wene wekalite ku state house muno weta waita asia siendo esia na wa muno ikanwa pio ukethe yobikia ala mende ni moma meobikia wametoke najua atato sisi maundu imaende na Kenya nondo sindu siawa kiondo kula inako ni leto noni ando madina kuya sagana maya mosele maya mboi na maana sindu bingi na mauma bume na le malelo mekutwa maumau roads na wathiba kiambu kila bandu kuontheu ina meru na nyuki withia ewe na ko sisi onthe yiko kwito kumaanisha na itwa ile nundu wa economic itwa ile onena nia tuketwa na ma MCA na ma MP tuketha muno no thiki wa kuza thini tukanena nya takamba no twa woke twi
no bandu ta Makueni obonde bala kamba wetwawa na tuithi tuinene buta kamba na ende twamina na nyatwikula nyatwendata na twamina kwa ciondo twikwenda tuyingana na umeana ito tuibamba naona na twiweta kiutu ache tukwenda twikona nzia yeba planning niyo kwendeka. Asante Mheshimiwa Maanzo we makulu yakulu kauta we mundu ukuliliye ngewa ya MPs ku this state house na kule zini wakulilwe kule mngewasia Mheshimiwa Kalonzo ambiete ne kila kiete cha kana Mheshimiwa Kalonzo na state house nuno ni Raila kuya KICC na ila sumbe mana ndiye kukoma ni state house Mheshimiwa Kalonzo nuna ndiye mbe Mheshimiwa Kalonzo ni champion wa nuna thokiwe ndana itwana imuthochi nundu nambe mone champion mone wa environment ulikana kana Mheshimiwa Kalonzo ai minister wa environment na mipango mingi ya environment no mesi na ito inene environment mbeza hizo ndaye tuweba daleta usiona kwa mangavana na payundu weza opanda miti utena kingu miti enda ya bandwa andano mbe kabuyewa ngino kabuya esidlingi na woka opanda mbuya ya ino mbaka onyithie tamie tatu na kenda miti ka kwata nasa kwa uwezo ndo mana kuna nambe mo wenda kingu masilanga tatwake ndamu masilanga mongelo kila bandu mbesa izuma na yete iwe kuma America no bakaba ndo mubango musio sindikata kwa Mheshimiwa Kalonzo naye makosa ku state house na nenge nundu level ya musumbi hondo Raila unaendete na bala za ila kunenda niwe bizeka kuna ya sumbe ibe la izuna ili anatiwe wewe ka andu maandie kuna visa ya sumbe ni kwa sababu hiki ndio makosa na kindu kikuhusu environment kiuni cha mundu wonde kindu kiuthe nyandhe yonde na kindu kiuthe kila mundu na ku this state house paithe na wevoka na papa no siki ûteti kino sekieta Mheshimiwa Kalonzo nitawambia yo thenge ya serikali kindu cha muthembosu yuzilete katika upinzani serikali ile bono tezondo ngendete serikali ngendu muno lakini undu siyo siku naye Aeni ona muno manenda withe meona na nenge asumbade mese na muno na Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Raila ingi mo mai ma minister la Kalonzo wa minister kubwa ati andu Aeni ona ela kweta wa minister wa foreign affairs na Kalonzo wa minister wa foreign affairs kwa asumbe mokete ndiko na beno thuku matukike methi kalana na Ruto na Ringathi meoka na wape na ndwalangi matona uchange ya kindu kipata muno nundu Kenya ina maana muno katika kindu kicha climate change niweze yunepila yiba ya tuwe no Mheshimiwa Kalonzo hai loge kondo ndiko na kindu kimakosa bau na baiba ndo mara imeza kwa mwanya wa iza utwe kadime nimekunena na Mheshimiwa Ruto na kwanza kekai mana thengia ni bari ni bisa ile ikuno mbinge muno kondo ube kindu cha utindo somera kindu kingi 2027 ye bado lakini ngwetekelana na Kampala mekwaza twebange ju patingwa Raila pateka Kalonzo ko ithie taile taitila na tuyondoka kube Kalonzo pateka Raila lakini baingwa Raila pateka Kalonzo Raila kwa wewe kunduthia teka Kalonzo lakini Kalonzo no athi na Raila tuathi na Raila itwate nange thipo kwa mina wondoka Raila ndake ndo choice ka utwate ngita kundu yeweka ona genda kuzeje igura Afrika ni waungama na muzumbe na ituta ungama kwa 2027 ile aungama no baka ungama na no baka ukethia ni twebanga ithio na ndo mayanza kula na moza kula maicho kama mekone kwa ndo moza kula na maile okuna ukethia ni moza ye kula ilobi na wewe utakwatiza ni aba nini wendo kama kuone ile kula iko no abandu batia bamba okuna no ithea makuene kano ithi simbaelo kano ithi wala wenda wala wekala kwa uno sio kosa kula siana mbinge ndi mienje miaka 18 andu mamuika no makayumoke kuhamwa ameenda kusumbe kwato kuvike abau mwaka usu Ringathi na Ruto mataa ungamnya campaign matwa campaign nini Mheshimiwa Kalonzo neno monde ku yake siasa kana Kenya kwanza me kuna campaign 20 times a day cha 2027 kwa uno watamba kana campaign sasa siende mono sisi ndio mbona ngona kola matindo mundu tio campaign na tio siasa meo kuna mwingi nukike na ne ayo azimio kola matinda tio campaign pia na wala azimio matinda no campaign na nengi na thima
Ku Kenya no kampeni to ende. Tethia ayira ngana mama serikali ni mali tenda magoti othukuma. Twathitethe kisima ikundu mai. Na Kenya ni mathini tumakafika mwezo na tukamwangu na kindu kija kumya mauta 80% na kutoa 16%. Kila mauta meyulu ukitaana ngo uchumi. Na jua kando alame mpakani mwa uko wa Tanzania na ngime kuiko wa Uganda. Mundu akawaita balona tumia kamota jua tumia kichululu. Balona no ina mau idina mau. Balona ukomboe loli ka ukuya zindu ikombo mukokoteni. Nundu uthoa we ulumo. Alright. Ko ke uche kakikita watu biashara tu nini na kiananga uthoi bina wa kuthoa. Na andu patathoete na serikali yacia koti. Ko ambatia koti kitaanza kila kitu. Asante. Na serikali no ende we na munduka mwingi pandu ba meko. Wasizondo ringathi ununena. Ondo bana Maeke wawe. Ondo atumia maweta. Ndio sina hivyo. Peke utanazongea mheshimiwa. Kicha ayumbe na ndio ngalo ikulu bauna kitwekwane na kiucha mheshimiwa Kalonzo kubika state house. Wethukizia argument ya mheshimiwa Rigathi Gachagua anaachia kana keri wa yumbe alama ODM manaendie makwana na Ruto state house na madha na kuthuko manake nimeuku expel kana nimeukudhwa kuma chamani. Mbona Kalonzo no naendie state house athi kwa ondo kona ekiwe mheshimiwa Raila no thengeania na mheshimiwa Ruto niki ayumbe ano me kuonewa kindu cha muthemba ucu be andu mekuona ayumbe acu maelo likilelwa men othasio wa kuthukuma na president kweli mundu wonde no othasio wa kuthukuma lakini ndeto ila unena wa mina obika kuka na wa umagwo na de wani ngo ngili miongo ile ngeko bege ndukene Ruto mundu wechaonenga wa mina mathekana windia ni weto na wa bika na wa kunobisa sa baige na nuzi we athetwe milioni ile yoka ta mundu na wabikabo wakuno iwa nditona mwamugie kwa chatene ndagwe wakuno bisa kindu jambe wiba biko winda huko niwe bisa na kende tumewone kana iwa lika box hata iwa shiniwa mwajima mbona mama alaoneza goodwill mwe kuno bisa bauza baiko niwe tena ndo iwa yunu mwamugie kwa chatene ndo unanywa jai yungili miongole jodi bia ba na wagira kweta na wagira kwemina chama kila wanyibiwa na cho waile te na cho na cha unosia ni waile te kweji ushuru na uyuka ungamekula ingi paite ndo la state house budget zao ya mbunge na mbunge no wale rege ya miradi la yake enda ndo kile miradi ya ndo aipo akereke kwa mbikio ukuna we amao Ruto wathi kwake ukumukula za miradi yake taona wendia nundo niwe we na bina katika katiba kwiki ya miradi na kuatia treasury na kwamba kuna zindu ila technical ukathikwa kera keniha and then lelu ukekwa niwe kawa planning no kekwa design no kekwa kondi together no quantify wani wa mbesa siana na kenda ende wiuka budgetini na yuzi wala budgetini usoma ayumbe member abunge kila kaindo kabithuka gwa kamwe kwa kamwe yuata muyumbe wale ta ekulia ila de ile mbunge budget ibiro thiola ita committee of supply lazima yandu ingala matezi masabu kana la mate committed ba mbunge bataenda megwa aya soma mundu akanwa pune babamba aba sokumetwa kilanga muradi na mbeza ziyako kapitite na wangu watu akuweke yo eza edumwe na umyange kwa mheshimiwa weyazeka na we muyumbe musakwe kuthengeania na president ti kuko kwata maendeleo ai no thioka yo mugathi ona mukanywa China igwe asante sana umefanya vizuri kuja kwa hiki mbeza uko tabia rengi muzumbe kwa wege ndio za committee haya no ase kuna kukekwa lakini onageze kukekwa no mpaka bantu la treasury mazoke mamu advice mamu muzumbe baade wahize wekwe lakini ba mbesa batingwa lakini ndo wanukulu ndiye wakulutanwa ku wakulujwa siasa wathela uyendo kabathei ibya ketano ithela kila wala tike tai kwa andu matapiata Olwa de nani alwa maitabuga ondo meotabuga Muinde tuye bau mwana ni osua mwenende ni asia wethukisia nendo ulume kunena nimekwasia tambai tukwatane lakini no nginya tukase tukaneno la waguo atongo imaitu na asa muno ameulu mena masuania maka na be mundu kwa marenga kivila na ini ndiro naitie ba ikivila cha ûteti ona kimwe kelenga namwe na asa mwa bika ivila isita wa ice tax ka ivila ila sina uito munene takivila cha president pa imundu kaunenga alame kwikana maona tapake watosha paiye ni undu kwasia
that ambaye ni tukwenda twisa makibila ki nongina tukebanga na ina itie ka ndusindia wa katika battlefield ka usindia katika boardroom ko nongina tukebanga na lame kwenda kosa kibila kumelembe tanili nongina makebanga kila kingi cha Kalonzo kui State House ni asia summit ya climate inai ya leaders yonde na ya tongo yonde na kwithwa maisilikali ni no atongo by right. Yes. Ku by right kwithwa pe na issue nundu ati ni manaendie Ûtongoinî tosu ka forum tesu forum isina ya Kenya na Kenya onde na wona isie ni unfortunate ila ya twika ya mbisia kusiwa na mulengo wa siasa. Ni agenda nene ya nthi yonde na ya dunia. Na asikala na mita makomana ba ni kumanda ila tuita common position ya Africa. Maenda katika negotiation ila tuita COP 28 aziyekethwa November. Ku ino na forum ya kumanda musimamo umwe ta Africa. Na nutanu muno ketha Kenya inaetia sumbi ba unundu wa kwifunia na lama so Maeke seti ni andikite yo uzunundu wa kutania tandi nundu ni tuona nisikana na tutongosi katika negotiation isu nundu wanda wa mesani pauba ikwi paiki ndukita la kilate kito angiven no ketete no ngizamuka sukuma agenda yo yenyu ku atongo yana atongo by right. Okay. Me kwa serikali na matesi serikali ni kila kingi undu wa ajumbe kui State House tuna na yuro waguo Kenya kuisiama ila sitawa siama Kenya baichama kia ideology urona kwasia musimamo wa andola masa kuana chama kiini muna na sia Kenya ila tu nasioni yosikisia ene na wale ya kuithukania na ndeto sia mwene wa kiosiki kila uwi pengine nimeuima ka ujumu rights yako. Na ni aseke ndukimoto walita usisi ya kuma history ya mheshimiwa Raila o kila election si ondesi wakasi adela ilo kuita sekivila mala maingi ni wa siandorama na musupport ya na tongo ku kila kio katika party yake pa ila tuita wa indano on democracy ku uno waida kuitikila onakaua ndo ama sakuwa na chama chake mio na rights ya kunena na wasisia ondu Senator kueta wasia kuma mwaka wa gilile na muonza timu sio onde ila wa kampeni ana sio ni tui wa ina sio nene oka akasia mheshimiwa Ruto aiwake ai kampeni na munene ai mu support munene wake oka mwasia na kuma mwasia la waendie Jubilee ila wa kwata ni na TNA pengine masabu make ma 2013 adhalile 2017 kwa weather 2017 kwa ila itawa nasa mamira nasa 2017 ya nasa nasa hao nasa right you azia ndo la waendie na motingo la waendie na onde ya nasa munula waendie na coin kwanza munula wachukuma kitu kitwa nasa hao ai musalia yes tuyoko bika 2022 ai ndo wageta na hizi to tuyoko bika 2022 ni waasi andwa kwa ila uko na ajumbe ama ODM asa ama Luo Nyanza Western na Jalango Kibra ka Kibera tuende kwa siandwa so mina tongo mina supporters mo maina kwa ni makosa kwa sia malikile purely nundu wa ODM kwa sia mama ina supporters sio na wasisia ondu mheshimiwa Ruto wende na kwika masabu ni wikakite muno a split ona ni wizi ndaka kwata kula sionde na wizi pengine ndaka kwata support nene Luo Nyanza lakini la kwikondo wekio kamba ila wokio kamba ndao ka ukamba kusinda oki amande kula sia nona okay ko uge we eta wiki de masabu ba naenda Luo Nyanza na kwata kula ngili ya na dhimwe ikenda siba itakwa naenda Western ndio need kusindi Western yonde na account ya Western nienda pengine kukwata 35 ka 40% noko kamba ndikwenda usindo kamba ndo pepe gongo nienda kula ngilima ameanona ka kula sia nona na wasia strategy yake alama ati campaign sia Obama Maeke nomination Obama nda campaign ya awin state a campaign ya state lazima sina delegates ya kuano aka split in delegates na wasia nomination ya Obama ya ilu na strategy yake ya ilu kwa masabu ma Ruto
no nginya andu masimio wambise kuelewa masai wala wikita ni wizi ndeza kwa support yo ndea nyanza na ile lakini ni wizi na wako atakula ngilime ngwetano na ngilime ichika muteli ni kumuteli kila siba ita okay undo uko kula izungilime ngwetano na hisi siasa sito simo simamo kedha kwa kula izungili itano kwake ni means to an end na siasa sito means to an end langwe na nikula undo bana kwata imata a Kenya ko no ngina asimio makambise kwa masai makasisi strategy ando ani myao na wasisete yu tumakeke lile mana western mana tindi western na ema committee ya iwa iwa na sukali ni komani yo me komani te yo kumaka tano na waseju ambisio likila kisio ke na western akakwata anjende no ya iwanesa kula sia gune ni wa ikulumani Nundo yu asisi account sio on the itengemea pe account karibu 5 itengemea sukali. Kwa hiyo amina kwa siasa sio ya sukali. Ngida kwa andumande kawaida. Okay. Kwa hiyo namba ni no mundo ni bana conference ya Mwaka awele na Imeru. Na imimama yani. Yeah. Kwa hiyo ena strategy ya sindu hiyo kwa mwene ndi wa kawaida. Okay. Na asimio ngida me the message laki ende. Nundo lo inena na imi direct. Na nuto no leo manengo lasting solution lakini tulo maneka kaido hata no tuma watakula 2027 uno ngizama kambise kwika kumana masabu ala wikita unye ndi kuona ai campaign asideluo nyanza campaign akwatakula ngilime ngwetano ilo kukwata autokena asante hizi zinabaita muno kwake ndio shambiki umonda na sungia na no sungia walikana wasia nengweta ukengana na thiundi thiu ni tugwetekela kana pe makosa mana mekiwe ni anzimio azuni mesiwe lakini omakosa asumevo na maume aya matakoma pezindola mekie sia ikale muno sia kuongelela kula na sibo noloya angawana nola mekire nyaga na kuno la kunge no kama utabye na yeti ndana jumbe matoto bazia ba matumine ye nondo meka niye na itu nondo akana rangwera kindu ndeze okay ndana mo amazonge Maeke nenda tumine yasera maybe ndisonge kendo kecha kuthi kuona musumbi peke ndo andu maile kuelewa be Ruto the president na be presidency be OBC tio dogu kuthi OBC ni tio dogu mheshimiwa Kalonzo kuthi OBC ta presidency na tio dogu kuthi okuona Ruto ta mundu no one politics na nicho wona ku kamba nononete some few weeks ina vetete ba kaunti ya Masako kwi temperature sina yolo muno nondo wa ma MP na ma MCA ukethe andu kila meukitia bathei no kwitho mundu no they need dissatisfied na leadership ya mundu ta governor as a person lakini ni wese obisho su wa governor niwe we maendeleo kwa kila kingi chama Seneta Maanzo waweta sindu sio ndhe isobe kwa budget ona ba account ni if you are strategic na ndo hakikisha meja sindu sia kwezi ya DP ni sia alika CIDP ni sia alika ndeni wa project ila sie kwe kwa pai mundu kaunya project yaku akatwa abandu bangi okay unless da kuwa ndiye mbunge kwika loy ndi na kwikale so kila kidhaki what be need ya loyalty nayo loyalty ya ile kutani watu like praise and worship ukethia yuni mwaki toliko kikundi ni cha ku praise na ku worship mundu la we kiongozi ni ku ODM mundu azimio me o atongo imako dio make meet ange na mo subordinate it's good me the me loyal to party lakini mama maikapanishiwe maikavinyewe maikavinyewe konani nundu wa kulea maybe kuthio komana na president kwa yumbe kukomana na president maelo panishwa maelo kuneo lituvia maelo panishwa okay. Lakini na chokilo kwika actions yake kedhane sio thi kinyume na katiba ka chama kedha sio thi ndotona na gukukila ba ukathiumanga kiongozi waku nukila ba kedha we wa waibo kathiumanga party leader ukamumanga ukethia we mwea chuendezi ni nongoma mulinganya ukethia yini wa mubuthia ndu alo buthia na chwe chama okay lakini na chwe chama kethele kwikia andu chao kakanda
ukethi andu maikwata maende Maanzo asia Kalonzo igwa kakanda ketha na kabiwa katila mheshimiwa Kalonzo igwa kakanda kuyana na mundu Muinde na indi Maanzo aitila na kabiwa enda tumine pointi nesia ya mokamba no nene ye muno yolo angwata ni oto anene angwata ni oba na tumala nenda wizile etwa mana mundu ao ndetu ende no kuna unena ni ajao serikali ubinzani umukamba nubeke ndo aendekeze wanene acha kukomana ni strategy bayu kwele kutoyidi nambe na tukane na wiko lawa chuma ba Îkûmbî onginya tukanena nikenda wese yani twamana twendete ambe ithi akamba tukaweza kuenjoy neza moyo wa serikali indi tuibukati tuikaze tu serikalini na wazizia mheshimiwa Maeke notembea na ithi onde bandi tutembete nza wokamba twendete Rift Valley nyenendete Rift Valley actually na so meangale ko izu ne ngathi ba central na ngona kivathukanio cha kuu na kugitu kamba kwa lamu vikete Kisumu ni muonete Nyanza ingelekanyo niko nenga ngelekanyo mifano na hindi tuizi yale mbele tu kamba tukezorika kiwango kwindi wese hivi ukamba ni twewe yi twe serikali ni aitu kuenjoy matunda ma serikali mheshimiwa Maeke ili strategy watu chambe ukamba to yatile muno ndini ya serikali ndu nayo serikali ya Ruto ninalilikalo kamba muno nundu warata kusisia tuona andu aingi muno meoku Ûtongoinî ndini wa serikali ino ona kaukula sito inayo nini nitunalilikanilo muno pyo kidogo tune otile twina andu asu aingwaze twina andu ingi serikali ine mukamba no kwegwa utethio wa andu asu me serikali ine no kumegwa na tuyuka ndini angwata niyo tuisisie reality la yebo ni anisio ko bakwa the truth for man no kia tolote la to ya rigiji sia mundu wonde ukwendoka kwa Yesu no nsela kwa Malia na okeja kawaya tamalia woka ikawaya atu kana ni we waile kuoneka we they no waile kuoneka is depending on okilo nenda na kumaanisha nitwaile kwetha word nitwaile kuka tukasisi yo babe andu ala me ku support serikali na mome support serikali nundu wa chao tuenda kwetha ni genuine tuenda kwetha serikali ni kana pai otherwise na nundu kwe andu matonaitana andu makaloi mukutano kwe andu ondongo iko nenge tio tonete kiamba muthama ndetana kuya andu makathi mukutano kaleo turnout kwetha tikila cha bangitwe so one the best strategy twambe kwetwa community development na tuina very good forum ya Sekem governors ma expand ma involve the senators ma shokingi ma involve the MPs na to extension ma itu involve MCS itu akomana ba ya tuiketha tuikite ngwa ya waipa kana CCU kana UDA pai mundu kana independent pai mundu ketha nda feel a dot more than the other na twamino komana about tukaitha tuinenansi about undu tutona kuendesha region yitu then from there to the conversation equatwa unity of purpose na unity of purpose ila yivo twambe itumania no twetumanisi origiji tuketumanisi Ruto na tuimone dia tuimwe unaitha miaka ele miaka 3 miaka 4 ayambo tutwilo ndo naendie basa kana atwilangu nama na itu tukomani wona itu ketui kana wote tuitwe kwenya maana nisele nondo yupo peda babia una siasa no sia muthembo na siasa sietha ibia nini sietha ibia kendo geto akamia mi wakakwatu bakekwiti siasa no sienda kwekwiti siasa nondo ukalea kwekwiti siasa no kebanga nuwe shuja nuwe luse na siasa tisia elo ni sio monde kila weko monde nicho kidetermine aone kwa ukuna ikiyo ikitha chulile ni chatela na ni chatela so yuta ukamba ni twailoma nai tungamile ba na sindu yundu si kwawa mekate kwawa nerigiji nundu we undu kunena niwe sia konena chama twasia onetha sindu sikia wa budgetini nitwisi kwa goki o budget mala maingi yate yawa to the latter
ani ule ate watu the latter na lelia nengi tuno niela ama neke ye maandamano wethe ma bokela nja maandamano wegwa matinwa banini mewa silanga wako ya mbesa siye kwata siye kwale ima cooperate ni siwe ni kukunwa by mwi wakele no nasyo hii development itumika ata political tool itu kama natokamba tukamba na yu anduta yu mundu ta Maanzo ina goodwill mundu ta Mutula Kilonzo ina goodwill nani mundu pokele mukamba omwe ina goodwill ila yeta wa goodwill ukethia etanite uba mundu ku read politics no the pure mundu wetana ngasoma politics ngasia bani na amelwa na kama kwa kanini ando meta ne na mayunya matisati masiama na yu andwala menda metha me powerful ni akina wiper baba kitio twesichu ni metha me powerful muno na saingi ni metha me so vocal na mama itoni down with the yuto yo makia no ndo tumakia muno no ndo akolinga na ni olingwa no kamelelwa bau you with the na ito twoka tunyenyekete and then twamina kupambana twine na nyeta kamba pate simu na pate selfie nondo ide na yini sisi kwa nanga simu na selfie na kwecha mitandao ni ndwenda kweyona nya nondo ngwenda nondo ndwele osomwa nae no someka nae nondo yu akamba othe maka meet na mainena nyawasi omwe na ndwethi ona ndongo Kalonzo musiokebo na lange na muthama anybody wona state house ketha ikuwa wachei chambote ngwa asante nondo malisi kwa umata haya ni muvyo muno Maeke ni gwatia watu mionda teka mbingi we yalese lo amba ya mukamba na ni sawa sawa nengi twibana ndo wa mukamba mheshimiwa Maanzo nagu uanata tuendete ambe akamba tu wasa direction yeba peke nduke bata keke kwasya kana ayu tongo yunangana wana ndu sawa nangana na onandara ila akazi ya Kalonzo tosha akazi ya kwetu cha mama nakamuka yasi ne wanengane kondo wau no mpaka yutamba ite yumbanie tuyeka ubwana ngwa tuyeka kuyumiane ndabe mukambonge ndo theo bambunge twithukiania cia muno na nengwewa wa madango na timu yo mayasia nimese nezaki kenda ni noete no zumbi ola we vote thela nimese maizoka ke imani mazoka ke imani makati wana Kenya lange memoka tasuno andu oi meonena na no ndu methukisia andu na kuko musi makethukisia na makasome binda ibala ibikite kubala binda ibikite wetekela kanole kija kuya ude naisie musalia na wetangula moa sia masio ona mudwa mena iwe ini sia mazia village likayuda you ona nyuzu niwaambie olunja wetangula na musalia na barimu tata mumbuguzu uko aja majafu Kenya akauma na chwathi yake bangi bandu bangi kwa mheshimiwa Kalonzo akaungama na andu make na follow inene muno Kenya ni munengenda yana andu ingi musenga muno onangana ile ndanda utukwa na gwoko onagaunga usija goga siana kigenda ba central pena ka uminge uno ende pena ka dewa rigidi na ishungwa peo kenu kiende na paundi po mheshimiwa Ruto ne kwete muno na yandu no go kulinga na kuthina kulambo thinie na corruption ya kweta unena munuka ndo no kugita corruption tenda kwigwa EACC mambo ni matatu yakana mambo ni matatu tenda kwigwa EACC tenda kwigwa ye kila kaunti na yina askali na ba Kenya ingi muno mejumete kugita corruption onana mekuya hapo pega ingi muno mejumete kunengane kuziba lama no corruption kana bala Kenya ikwete kwa isa mutondo newe ketugeja passport ni thina munene kukundu bingi Kenya bado mbesa yende na kuyo na mbesa tu yende na ukobwa bingi muno ilo na uhuru na kobe ni azera kwa mukamba yu kwa mukamba no makato yenge wada wasio mwe na yu kila twaitie mheshimiwa Kalonzo ayenda na kwenda 2027 no ndo 11 ito hizo kama ba ukabo tikwenda madhao wala mundu nonye madhao wala mana sio to bicha na wala tu sito babika tambai kwa uno mbakendo 11
na endele bende isi cia kati wana Kenya meba Kenya yonthe na nini cia binda olele bene ona ngala ila akama na iwathela akata mukondo onende anya chenga ata aikwenda be chenga yu mheshimiwa Kalonzo atena Raila patira ila na ndakwata binda na ndakwata ndaya mukamba tevo kwa ule twaisia tutamutwaye muyethe matuko maingi ona gato twaye mwethia makuane wethe yura ila ibo woka namba 3 Kalonzo enda bau namba 1 na Martha Karua ayuka namba 2 nundu ki Maeke yani kadu Martha Karua egola gwa ndio ajene nini zeke sio ndinye mwena pastor mundu na kulia baloy lakini Martha Karua ni mundu we musimama muno na undu maundu maende na uka nundu mwiko ya siasa uchumi nwende akono bandu bangi ulika kona nesa ngone tolea onela ni serikalini onenda serikali ya Kalonzo na mwiko ya litabu tuweta mungai kanu tuweta oyu awe chungwa tambe balogwe zaona beke ndio ibono ulika ishungwa yu iya nambi yo balogwe zaona bewe kwa twe ibono ulika kwani baende bavyu haya Maanzo no na kama ni ishungwa na motabiu ado ya mu ngashikarua we bala kona beba sio ni boko ndika mundu muinde no nene amo nomba ya mokamba yu uyasia tweke hata ni asia kindu cha mbendi tikana na mheshimiwa Maeke tuikoke ngwa musela ndo tunoni andu Maeke ngwa sangana liwa suo ndo tutethia kila aje musele ne ngwa no mie lelo fulani aiye andu manati wa musele na langi mao lelo ndo aweka ka budget ti musele ko tuikate wa musele ku tuwete maendeleo tuwete project tono tutethia ni asia nini wito ndi weta andola mesi analysis ya politics kana siasa itwa monopio ni latu ita economics kana resources ko etha mbaye okamba ni kaumya mutongoi no nginya tu ina resources na account situ ni cialite alasa ku account no malite kuthukuma mwene ndukethi andu maitu mainanza magakengwa ni asila twatweanite miaka yaku ya 8 kindu twasoma cheta wa longorori kwa siasa na ni asia andu ingila mebinda yu na mutego la munene watumia kukamba ibinda ya kanu mwaita wa modu ekenda mukunekula na andu matumia unundu muteno kwati kana utena liu mutumia wanai na tongo imaitu onala mateno kwati kana la matena musimamo munene nimeutumia wanai no chiwa seneta ya sia andu mete wangili yangweli ano itano maenda mama kana kukutumia wanai andu matumia wanai matena resources kila kingi do that we ya muno no nginya tu the twisi ithie twenda kibila chosumbineki azipe mundu kunia kula sio na thaka Kalonzo ndatera cia kesio watu tumo support kiugitoneka ko ketha no kwenda kwitwika we mutongo ikutona kusupportiwa no nginya ona kukona ni demonstration kana ukona ni kana mutona no wendi na kona ni kana wina ability no tona nebo ngutia na wingi na pengine o Seneta ndiasia ukamba ti lasima tutwike tukaungamana mundu umwe ukamba kwina atongo ya inge utu ina akia kalea akazendeitia kivila tambaike that ina agenda no kwikala nditu kamanda mundu gyatu munga andu ma support ya wa kana mutongo yaka wana supporters na siasa ni numbers na kula akamba tuketha twisi agenda yitu ni chao nundu la tukwitio usumbi tuitio usumbi ndiwekata nongi that the twisi tuitio usumbi kwikwata ila tu ne tu kwasia ila tu usioka tutioke either tambai tunena ni twasithie kiri choto kulila mesani ino ni yo agenda yitu ndwi thindi mbai ni ingi wende ukambisi o matea atwenda tutwike asumbi nongi na utwae agenda kwa ndolangi uyume basi asio nala alaonde andola mebani sio onde dole akunengane kiloke kawa twana kuuketha tukaikwe basi andwangi nongi netu ile twisi twenda kumeba basi na chao na nongi netu ile twisi mithoko la tukatwane miao na mithoko situ izo metwana kumetwa tutamisi hivi ndo ekalite tukamemata wasisia ni kikibila kienda amwandani wezi amwan senators ya amwandani na kiimani wasisia ila maenda kwibani tayua wasisia ila Uhuru Kenyatta weva asia mwandani
kwa maana wasia appointment lazima iwe siambe ni siape via lift bali wasisia serikali ya Ruto lama neva na sia kiimani ni mana manengie kilama kama nenga kilama keka ni wewe kuwanga wa shares stakeholders wasisia na mheshimiwa Maeke waweta ni wazi tu inatongo yingi pengine ni tukwati tu ibila sia nona mwaka usudhe lile twasisia uonde atongela mtu na katika Kenya Kwanza maina influence na maina impact kwitu na no Maeke ikasindu mo ke dani sia twiki ayibuta yala masisi Twitter na makaseti yo mheshimiwa Mutua pe mblando na nene ya kukethia mundu na kwa left na ngeni we minister wa foreign affairs kwika kindu tachuyu kiu na nasilama somia kazi ne seke kaseti ne nation yo mundu kindu tachuni kindu kina aibu muno na we mutongo munene ina level nene uta yuina kibila ni kinene tachu mundu wane wa kibila to amina wa kibila ndo leo kitumia nesa tuiza to ambika vulnerable mundu yu asisia trolladi ende katika Mosumbi ikedia minister wa foreign affairs ikedia Mosumbi Sulu wa Tanzania na kuko kwaka ni kindu kina aibu muno na nibumu asia ando maito lame one wa ibela tafadhali twibundisie na twibundisie kibila kike mini chao okay nondo ba Mosumbi witikila ayimutesu yende yes uketha tuyakamba na twinandora mena ibela na lasa na lama kwatite kamwana serikali ya Kenya Kwanza yes no nginya tutumie opportunities twakikisio kitu na twake mbai tu alright tuliandu maito cha mwiso jimina yo kwitu kwa kamba namba ya mukamba tusioke ngutho na tongela mevo tutethesi tusioke ngutho tumanthe tuenda chao tumanthe tuilela mesani chao tukaikuivanya na chao ni asante haya tuivanya na chao no hinya tukathi na kindu mesane pauli bato bika muthia umundi lakini nondo wa masa naona twathi o muno endo soma motumani kwa metuki no sesimu ta itatu na ndeto senu cia muthia na tuimi na muthenyani wa umundi na indi ni kilungu cia kuombea siasa twende na kuminukelelia mwendo mo siasa na mwithukisia nondo akwitha wende no tambanya na itu niona ne saa 6 na ndatike 10 motumani kwa metuki angaliko ya Facebook tabia Maanzo Ruto asindie muthenya keteme ila Raila wa ise mudavadi na wetangula nivo maondo ma Raila mathelele view ona Raila mwene ni wese kiusu wetu wa Victor Muasia yakwa atamba ndero sia mheshimiwa Maanzo na ende bwana MCA mbona Konza hii ya railway station ulitusahau mambo ya Konza City hatupati kazi na tuko karibu nayo watu wanatolewa mbali na sisi tuko hapa hatuna kazi tusaidie hapo usiwetu wa Domi Ngwava na ende Alex Mutemi Kalonzo na Raila wakai chini wakiwa wawili wajue shida yao iko wapi because lengo ya timu ni kufunga ya timu bata wa timu ni kubinga mbao bana hapo ni somo motomani kwa metuki namba ya simu ni 0799870066 ningo sa simu itatu sia ingeba muno be mundu okwasiete Alfred Masai honorable Maanzo inonekala kwa YouTube Mutongo TV Stock FM official honorable Maanzo tavya Kalonzo maundu no atatu chambe au meetingane chakeli au maechuthi na chakatatu au ngame eweka period kwa maondo azara tu nwetekela kilungu nikesio muno Seras Kikavwele asante Paul Musioki Kalonzo Toshe 2027 akamba tukae pamoja Miguna Maskin is there a national bash on Wednesday 13th to celebrate 1 year Kenya Kwanza administration Maanzo are you invited hizi kana kuimbashi ya modembos Maanzo asia we Erastus kedia Maanzo na uimotavia nimeyumbanie tene na tatongo ima waipa ni vamwe na kuandika manifesto ya chama vamwe na kwithukisia enende undu mekwenda ethwa undu mekwenda utethwa na uthukumwa uno ni David yankala kwa sia mwingi na indi mundu wetu wa Tony Takats akasia Maanzo if hakuna kitu unaweza
toa State House vitu zote utoka mbunge, mbona Maanzo unashindia na Kalonzo unatusukuma Kalonzo kuitisha presidency. Haya, pe mundu wako uliyekulyo na kuletea lengi na nduna musongea na azi ate musonge Erastus swali yangu ijibiwe kulete singeleza situ siaendie pa Maanzo jibu. Haya no songe akabuto eminatiwa za hizi endie ba kanini nuokere Simoni Erastus tabia Maanzo Raila bado express Ruto is a genius prezo. Haya wamudia ni mundu kwasi ate ukitaka kujua ubaya wa adui zako kula na wao. So kwa nini waongee juu ya Kalonzo? Kula na wao. Purity David uzwe nene range wa Gachagua na ize Kalonzo anaende State House utuko awamona yake wole u aya onesa atana zere kiji onane ni ndeto hizo ndi akamba inge maona keune kebuthia azuna akamba inge manoni rumange aba akamba maiko nanga mo. Aya tumine nenda simu hiyo kanine nga simu hizo itatu tumine tu male aya netele simu Kenya ni sinema weka roa eva sunguli for vice president 2027 moli simuli. Hello Mutoko sunguli. Hello Kithuku ati ndata mwa nati ndaneza Kiambuni kusio. Hello Ngokuya Kiambuni kusio. Karibu sana Îkûmbî mbongelela wazi wangu baini. Ngokuya ndabye yu Kiambu ati ndaneza. Aya ukayuto mtoi mina ni kutapiwa maondo atatuma ukwa ametoke kuongela maingi kwa kubi ni kuyati kabuja kuona Kalonzo ya State House tutagwa nando maki imani na itwa ile kuchama ni atia na tukuyumba nyatu ikale akamba twekindu kimwanje kana Kalonzo wito akati mbe nundu wetikeleto nando ingi lakini nundu akwithi atu wangu hata no kwiza kwithi ndeba ndo kila na kuangaika kuona yangaika na Laila kusemba tia mani ile ingine oti wewe kana kuwa ndu bandu withi na wae sio manzo baloto no kwatilila zile kati ni withi mukamba ni wali kozini lakini kuiviona Ûtongoinî wa Ruto kila kingi ndona kutavya mwai ndavye yu mwaka wazela lakini taxi hiyo tuyone yambingi Seneta kutongelwa Seneta kutongelwa hiyo nyumba tu inatewe janzo vya tueti kila nyingi au zile na tunatewe nyumba tu tena mwai hiyo nani okangi mbungeni mwagera mbiti ari tutilambeza mundu avuto 3% ndi ama hiyo ndi ni joki haya chakatatu yumina chakatatu ni muda vyati alama tinda maine na mayaje la ile wazindie Ruto wazindie nikumbia ziaza hivi atutethania akamba tu hivi atu kwenda manola wazindie nola wazindie yuko toka utindia hii wazindie ketene toka tutethani tunene inda tuilito note ya tongo imaito alama kumbe kana matumba nyeneza asante atukweka uthekiani Kalonzo mazindiwe uwa vitu kietu nene kila kitu tekya mwana inesa Imuvya muno musese usi wa Kiambu hakuna simu kila wachu mwata tawe akakona ekalika wakeli hello Mutongoi no atilana ne kutugie hello Mutongoi nda simu ita tupekee nda simu ita tu hello ni nena nao nanzio kialwa kuma Kalonzweni nzioki kuma Kalonzweni kuya Makueni kwa Maanzo ndongazo je Maanzo mbona ya njirani yani moto ya kwati njilali ndi ngono endea ziwe kana vyate ne atune mane no ne zona kauna viko ne omotele na Ûtongoinî iwe bata na kamba to ka kwekudio za inge to ekutosia bono este jao zindo eto jibo ije ba ndie ingi iwe jo kalike bona ngiwe gara ndo benwa Iza inge dio tete ya nangana urera na ila ngwa ta kamba Maeke omegwa mukamba ekio kaundu kabu
Wakati ameenda umu ni mundu eni maito mubike bula mana kuzo maifwana la mundu ekana. Okay. Nikimenda muga bia weko nai alonzelo na be mutumia mu aneni Îkûmbî ni Siasa yate. Kalonzo katika zane wiki do anene bindu hizi yekwendeka. No to no tele la ko kana ko kirila. Tayo kabisa. Aro kula tu pa kwa mainda za Mumo. Asante. Tuanza simu ya moja. Tumeanza na magari haikuwa kwa mainda za Mumo. Mtoto msafi pamoja. Hello Ûtongoinî. Hello. Mûtaalamu usu we nake umonde agonete siendo view ta FM Samson Musyoka. Zasan aji zero Zasan watching. Twende no mina by the way. Hello Ûtongoinî. Hello. Kuiliata. Kuile neza. Kwa kuiliata. Tuko sawa. Haya baada kuombeni hata uone kana kule tu mimi. Yo. Yeye na ukoli yao. Kulia. Ndio bota leila. Na hivi pia ni sasa yemwe. Ifa sisi 2027 ndio ndo kwa no yo kwa ndio ndo kule Maanzo. Haya no zongewa. Ndio Koma nesa. Haya kanini basi naona wanetele risasi yemwe. Nezune cha ya musese osukone mubyabo no wala ba kwa lazimo na mwaje risasi zenyu bakatu abika mudia ero to eja isitu seminar risasi outi asanti edanti nasoma utumani wa kunondekea twekiwa yetu kwa maana inge wachu mwana ngata tondo ndani some motumani me wa mainge kuna ne mubyabo no ondo akwidwa wa mama tuma ku Ûtongoinî tisa hasta na nusu Maeke ndotumia ndateke yamwe kwanda ya tumine tutusya kusya be ni mubea munene na kwa mukunia simula wa kuna kulia wa konza ni naibo na itwende na kunena kila kibo konza twende na polikela tuita phase 2 na ma contractor maye manoka on site nondo ma contractor la mebau no anini na ndeni wa kwa nyamawea nyusi konza de serve kaundita tu ila ni masako Makueni na Kajiado na itu ikite liaison officers yikiu cha athukumi makuma basa cha itene lakini yuka wilo kauma ketha itutatu tukoanwa nesa nikana withie kwina that equitable distribution ya mawea nondo wandu maitu. Okay. Kila kingi ngwasia ndio tunga mubea nondo wako ke Îkûmbî na enewa na tetheka muno na somo maundu na ngai ato in short we na musakwa nina musakwa in short ndio mwa na kuosu wakulia risasi jina mwisho inenge baidha wa ibuti laila watu ndizo ndaka zo ibuti yako ne mundu na ibuti ninge risasi ya the line Mheshimiwa Maanzo asante muno mheshimiwa mwondo wakoka kwa umwanya wangu wa bingo wakati kwa wakati ende tiko network ya koma network ya full stop Mheshimiwa Maanzo tumine kana mchanganuzi wa siasa ni wazi kindu kila kibata muno ni maendeleo nenda kwasia sindu ile nende ni ate sina bina muno na shuma chugeta ne nguthi Senate ya America na mheshimiwa Kabindu na maseneta angi nondo andu maito ni mathini muno tina okimwa ni mbom 1998 na bea kamba ingi andu metho angi kunwa menuka ya mila na angi matwana na yomwe na angi bebola sumu na mathini muno na nibana kunwa ya mwingi muno ku ya America nondo nebo kiabamba kukulwa kau Kenya ni kimiwe na embassy ya America ya kimwa makosa ni mao na kwa nila ya twaiwe kuya the America ya mbo ya lewa katika koti la inde ya lewa katika koti ya katika te lakini ya the Supreme Court ya tekelakana mu Kenya no askat al-Qaeda katika the America na makwani ngili itatu ni masinde to yu lakini the nolona ligile ni Kenya pepe mwama wa America wa kukompensate ando ma terrorism na yu imbesa lazima ibati yumeta kwa tax ya America al-Qaeda ile na boyo ila Osama bin Laden ni waiwe America ni ndiye yo sa
account cia Al-Qaeda si pesa mingi niza prizi pesa na yakwa na yu Kenya ti katika line ti list nweze ila Kenya yakima wa Sudan no yakimiwe na Tanzania yakimwa Kikambala ikimwa Uganda no yakimiwe yuko weekend noni na maseneta kuma America na ndo anene kuma America na ninambe maseneta letu koma naone nundu emotion kwene na sewiwe aende ni so utethegwa ni New York Bar Utah Law Society ya kuu na kituo cha sheria na maseneta alama tongwe mheshimiwa Kavindithio ndatwe kwatianie na kenda Kenya nundu pe akamba ingi muno withe kila mundu ni waibwe chake yake yitithie ni kindu kiake no bakatu katianizie imbesa ba yaita na thela nundu cia mina othela nengi izu cia Al-Qaeda no bakati je kuoko mayute muthelu withe Kenya ni yeke wa bau na ndo ni mambia kuiwa na alama tiele nundu ni nese andu ange mamata ti America pe form ila yina sewiwe kuta form 95 wenda ayuka ususia usuiti otethethu wenda kitale waku na kundi ni ila withe no tonya kwekea wenda ni wa yetho imwe kana kindu kingi na ndiacia kana kindu kila kingi ni kwatie kina bata muno na ni ndetani ate binda ingi undu na ate yeslanga thwake yu kuma ilobi koi Mombasa niwe kwenda dual carriage kwa ni American company ne company tayari ba ni bikie njono ni ala bypass ya chumbi yekewa na kwa ndo akamba ingi nimekwata mawe ndo bemba kambi tano na katika kambi tano kuma ilobi ni za Mombasa kambi ile sio kamba kwa upauni bakwenda mawe maingi mondula na kampuni ya America ino boko matila sia ngwe kampuni na pesa binge mono na nijikita private public partnership kwa ndo huyu maloli alama na imana kwama nzia yu abala soko situ ina bingwa Makueni zete na kilomita maana ile sia lelusu yuni ubingwa ingi na mgali mbingi siambe ko Mombasa kwa mitukia ndo imana kia mbanga msongamano bale lunu thela na ila na ndi America no nie ku highway nene muno yuko kulagwe kala ola professor Makawa mutwa wa uma New York City wanda abantu ta Eldoret masaile nundu ni duo current nene muno ina line nyanya kila mundu zembe tondo wisi kondo wau na komina na kwa sabena we kwatu kwa mbaya mukamba na we mundu wichongo chumu tabalao mutewa andeka no bya ya mena yambale alama thinizie moja na mama ndwa nindi patiundo Kenya miaka yonde izumbi kwa kiimani na izumbi kwa mwandani ginala Yesu koka chuke rondaga no lo tawa ndama na Kenya imaleile ona zumbe amo bono message ichuke kuna ndo mpaka tu yombani tweka tutani siangana ni mbingi tuizinda teke tukimwe mweteke kana mule mheshimiwa Kalonzo akaendwe 11 ati wanala me mwatia mbaile si mwate imwate na ni utabya kana Kalonzo 11 Raila ndio ndungi wika akautwatia because zumbi kwacha mwazo zumbi kwacha pe mundu golile saisi aendie ba sai uzio ngulia magulia wezi anisa iboni nina haki we na kelelo kenana ja sai chai kwamba kuona hii nuzi ya Kenya ala andikike tako ni makulu ni ngili miongwele na ni milioni miongwele na ile twazi yemwe ya uti kwanza mwaka nenge mundu tevo andwa 21 million andwa 21 million mwanza mana ndiye na Ruto mwanza mana ina Raila na mwanza mana leo kuna kura ila tunaomba ni milioni 14 nita tena manyete nando haya asante muno mwende tumine waza watu meandateka mbinge na mwono maingi maa kwa address tumine ni asendi mine kulilia kula sahi sisi ya yote paya ya njenda kwa utu wake utinda tuikusanya kila kiengi ni asia tambai ni asia nitukui wa nando maa weather kana ni kukua mbua mbingi na nitu isi lempeta jito ya wakamba ni yoji na ila tuita lotu banene kana ni yoji na isio nene sito na kula ndi uto na utedia dhia ito uno sio andu make yombania ni asia andu maa wetha maa mina utunenga dalili no usio tukezu kisia science nondu sindu bingi tutumia sisi obitu science kou andu maikabo dhia la mekwiwa ni kwikuithwa mbua mbingi kou mateka advantage most advantage ya mbua andu maiye manesa na maibanda nesa na atongoi mai umbanya nondu thina ula munetu ne woni wa planning
andu ingi twa mobilize andu mamina kuima liu ambisia ukethwa with a kwilatuta post harvest management with an ondivo andu moka miketha liu mwingi na uilika aflatoxin uilika yana kemia ndani huwa ndola manenge to yanda cia utongoi ketha ndu imewa mabande na maibanda nesa na maimia nesa no nginya tukambisia plan liu wakethwa ukekwata no ka manage wata thina mwingi tu inaguo ni post harvest management huwa ndo mateka advantage kila kingi cha mwiso ni asia ndola me Ûtongoinî ithukisi mwenende asia la methukisi mwenende makoti ala mebo ni mabine yandu muno asia ndola on the and kala me na pay slip ni matona okuweta nondu wa undu kwikikia mwayo thelile na mwayo yo kuwa ndola manenge tu Ûtongoinî methe mesi maitongoi sinamu matongoi si andu mena akili andu me uswania na no seo makatumia makethukisa mwenende muno na makethukisa mara mwenende ti kulika make kukume ku kiyo kiseo na tweke wati tuikasio kaingi ba ndiye tukamisa kwako asante sawa na ende twimina mheshimiwa Maanzo ila ingiwa ivano bebe kula waina wakazi muno na bebe nende ngibe Maeke ndiye by the way na yu mheshimiwa Maanzo andeteka muthinzi asante we na thia kangu na utabizi wa bangi sebene tuyuma kaneza na nangiriaze mundu wa Barcelona na gere wa mithoko na kakula kauko na katika duka cia Zara Zara lakini yu mundu la nunena na kwanda na isavale ningu yu mwete ndisianza Zara iko bakone ka asante kwenda tu design tu sio na indi Cosmas ndambuki ni mona witu muno kuma Barcelona ni shabiki yo ko by the way na indi pole sana ingi nondo watu ni the waku so tabia kichale cha kumuma asi yes na indi ni mubya muno musese nondo akutamya na ito retha nake Seneta wa county ya Makueni Dani Kitonga Maanzo retha nake MC award ya Kalama Boniface Maeke musimi na indi retha nake Dr. Mumo Muinde Mûtaalamu wa maundu make ûteti na kwani Erastus Kithuku Nzomo muvya yo mwanya kwa alama ilia Îkûmbî ya siasa mukuni wa visa Sam Bengei director madam Wini kanini maitethia siangale kone eswingi na Faith Kalonda Kalonda ni wakaitwa Kalonda katote ni ngalokwengi twe na mundu gwetwa Elizabeth Kanyiva kiye bakini kuya mwingi kwa andu ma mwingi twina mwetu wenyu ko na indi radio ni twina Sam Maunda twatethia ni kwa ile Îkûmbî ya siasa kwa uyuti wanesa na wikoma nesa twethia eswingi twekiwa